our enemies, accusers, and adversaries. Let them fall on the political scene, on the economic scene, on the financial scene, on the social scene, on the spiritual scene. Let them fall. Open your mouth, declare, say something. You must open your mouth. Something. If you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed in Jesus' name. Amen. Kenya mwa mobaya enkanwane MPP yan ka samu me ni penhu se ade we enye obi ka samu efika de ne ho eti mo na ma kire ye kwan no second piece for mobile ti me dia ha na me radio ne da mo nkoto anka no kore no eme ni penhu se wo ye MPP ni na wo mmoa yan ya esase yesesam ni e ma de obeboa yan e ba challenges e ba Eastern region ha Nama Eastern region has for sweating me for Montu Bompire Mamon. Say Ubibia, what in the Sabetla and Kai FM. Now Becca and Sam I am free ready at and Kai FM. So no, Yamingu Munimas. Yame on sorry one now demu. On Fanny Jano ain't Jumani now. Bompire Mamo Samuamu Jumanimu. Bonibian to Bia de Biarada. I want to pray for you that none of you will die untimely. That no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against AHENKAN933FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Baba Yankopon Islam papa Yankopon Islam dia nkan poni po no ne dwen ho so de adwuma we ba ha ni pakon ogitum Yankopon Islam se nipa na Baba no pe wa kan sema man papa Omo Yankopon kan ho na de kan ho na ya kire wo Obuoba manage ma ho fama se and them etimi because my trust every time we a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Nyami shira obi Masa we a great host party presenter oh, you're unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be set. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are self and then will be a team. We make a more for a na Yamamu was Eastern region one more, a Hong Kong more, the about free yes, and first very, I mean, this is one of the telling you first a very intelligent question, but people like you need to be highly esteemed in the society. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM.
Let us give him praise every day. Praise him because he's worthy. Hallelujah, somebody. Na safungu papi mekama na uo obo tunagigie odi wenya mekagi iya na safungu papi mekama na uo come on ha
It's another beautiful brand new Thursday morning. The 22nd day of December 2022. Yasa baby for God and country. Back on your radio. Aha. Ow. Memory fee said media yasinkonye kopim sano part non do ebebo for God and country na safungo papi mekamana wo agigie oni wenya mekagi na safungo papi mekamana wo hey Nyami muade na ne nwom nso ede anyum ne yamfa biem adi Oni wenya mekagi na safungo papi mekamana wo obu watu na gigi na safungo papi mekamana wo obu watu na gigi oni wenya mekagi na safungo papi mekamana wo obu watu na gigi oni wenya mekagi na safungo papi mekamana wo Shaba. Shawamba. Akanane kakrebi. Na yede the month of December. Yede no so akwabi ye. Na yasaku rafi fufuro ni mo. Ye wo gidie. Eni da so Kristo Yesu mu se. Sani etie bi ode yebeko. Ntina no poema me mo ache mo akwaba. Emfa emra agya tumu kasa fidi ahenkan 93.3 FM so a free sub break up himself no pa non do ebebo no. Yes inkonya. For God and country. I speak on behalf of the solid production team in town. Odi AHENKAN933FM Yaboa. Adrimpa hine Kofi Mensah Kobike Kwame Asante Ena Bilima Oframi Obuoba Ofori Amanfo Shaba Afe yamfa nyame mfa hakakra yamfa mfa hakakra aha Ofori Amanfo Emamo Achi Ediba AHENKAN933FM Radio Papa Thank you. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Achi Ediba AHENKAN933FM
They say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right question. Yes, exercise I don't pay. Yes, exercise kakra. You Some 43 minutes into 6 a.m. Sana medica catcher on an ya wada. Brunya was swimming on the toss with Dunumianu. I can't afford a crab in Yekodi Brunyo. Abusia, I don't pay Sabi Abacodia. Yamia do Biansi Ahoye, or the young Quache. Kaya home, copy more bright, best sorry so. And they won't come over brain why you bid. Mammy, 5 years more breast in the Bissia confirm. Not fee and to us. I don't pay a year more breast in the Bissia or say I'm fan to anymore. Or just say, war a poor man tell me Yahoo do be any sooner. A better petit cacra. Yes, sir, we pay better. Na Eviana saying at Wasso. Or just say, yes, sir, and no pay. Sansu sooner Evia. I feel quite numerable more. Or just say, we monobejo. And in Tiana Washan and so. Ain't soon be petit we poor man tell me Yahoo do be na fee. Petit cacrabi we pena a Viana Santiesim. Na Viana ball. A bear son of pay a via. Na fear numre. If you mwajudin. If you more breast, be sacred the morning na. I don't know me more money at Yamawono. Here to us so. There is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right question. Ghana ADCA Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM. And I took work on Nigeria. Ebu belly bell. Ebu belly bell. Say. Saba. Isaba. Kodisaya. Sanya wuka bankuno. Kidin kakra. Ade. I feel for Bible no. Na yemu remu. For Bible no. Yeah, boy remu. Ni ake nyankopon asem kakra. In the book of Numbers 23 19 23:19. How do I focus on the wall? Me say God is not a man. Unyankopon ti se nipa. Unyankopon ti se nipa nkeni. Anka koda yanka wan sorry. Unyankopon ti se nipa nkeni. Enka sabre wonti ase. Unyankopon ti se nipa nkeni. Enka sabre yi oda yare mpa so. Unyankopon ti se nipa. Anka wo ho ntoma nyina tete.
Onyankopɔn te sɛ nipa. Anka de wudi ewu okura wuni bi. Pepsodent. Anka abekɔ srɛ kra na ade atwi sen. Brush na anka sample. But ani je sɛ say Onyankopɔn te sɛ nipa. Ani ti de nipa besusu be hyehyɛ. Ɔso ni nyina mu no wa wona tikɔ na tonsuo mu. Wa mo nhyehyɛ nyina be de ebe tonsuo mu. Emfoin. So ade ase. Onyankopɔn te sɛ nipa. Ani ti yekoda obeme ya sɔre. Onyankopɔn te sɛ nipa. Ani ti o ma ye ho ntoma empa. Onyankopɔn te sɛ nipa. Ani ti o ma yare bi nkan ye nto fam. Onyankopɔn te sɛ nipa. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Enunti na watwi mu enna kakra bi aka ne de afiwe akwawie ye no fa sɛ utirim sɛ God is not a man, hence he could create heaven and earth which man could not do. Onyankopɔn betumi abɔsoro ne asase onipa da sani ntimi mobi o. Onipa da sani de ɔno adwene bɔne nko adwene fi. Eka ne nko ananka ɔno nko an ni ni ɔmen. Yenya yaka nyina ye nam kom. Onyankopɔn ti sɛ nipa. God is not a man, hence he is not limited in wisdom, power, and love. As man is limited, man is limited. Onipa, itirimu odin keke. Shower, 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 shower. God is not a man, hence he keeps and fulfills all his promises. As this is not with man. God is not a man, as he is ever faithful against man, whose faithfulness does not endure it forever. Makato se unu so onipa bi ya ne yonko bi favor. Naturally say onimu said that chi woda ho a obeboa no. But Nyankopɔn de wo ye obi papa won fa nanim mota da chi asem. Oya wo papa firi na koma mu. Nyankopɔn ti se nipa. Eni nti buro nya wu be die di ne yie. Nyankopɔn ti se nipa nti buro nya wu be nya nsu anom wate. Nyankopɔn ti se nipa nti buro nya wu be nya tare papa hye. Empaboa papa. Wo be ti asem wo de. Wo be nya sika de di buro nya na wate. Mema awere ho. Emisa ho se na buro nya yi eba o me ye ne din ni awurade wo ho. Onti se nipa. God is not a man, as he is reliable and dependable at all times, as against man who could disappoint at any time. Onipa betimi adi hwammo metimi ahye ko bi ke boss na me ba me mani sika me ba metimi aka cho se ma adwan sesa me ye nipa but Onyankopɔn te sa. God is not a man, hence he sees what man could not see, he hears what man could not hear. He solves problems that are difficult for man to solve. Nyankopɔn no. Okay, see no. Anopai. Nyankopɔn ya wɔte ne yen tibi. Ɛni nti ne ye enipa mu nyiyimu no. Ne Nyankopɔn hunu no yen hu bi. I keep saying senka ya twero nipa bi ahyebra bɔne mo maso a. Anka ne hu nipa be dɔso pa. Nanso enam se yɛntwero nipa bi ahyebre mo ne mo maso nti ɛyɛ ayeye enyiyimu obu ɔno mokro pese wo hunu identity ansa na wodi obu ama wo. Onyankopɔn te sa. God is not a man. He is reliable, dependable at all times. At all times, not limited times. So was it at all times? And in Tiburonya imu ayatu eni ento obi animu no. God is reliable and dependable. We will rely on him and we will depend on him for provisions. No ade be mayen. Misiburonya yi awurade nti se nipa. And into ade sere ye be hye wafunu mu wate. O man obetu o monka. He o man efri ne ya de kopim fiada. Kopim se buronya na nkasa kora be duru ne mpompon so no. Nyankopɔn be bie kwan de ato ba bie kwan nie di ama wo ma no. Ama afi wo mo beba besra wo. Om beba be ma wo aduane, abema wo ntoma fura. Wate? Kan wo koma to wo yam. It may look bleak,
but believe and trust in God, because he is not a man. God is not a man. Therefore, you can rely on him. Nigeria for, I say therefore. Everybody God is not a man. Hence, he sees what man could not see. Ni Nyankopon hunu nipa nhunu. Enu ti Nyankopon say ya possible. Onipa say there be free him fa possible. Me no ka say come de me. Ni a wona mo boba so a wo ka che me anopa. Me tuma ni ento bi adi me ma no kra ndro mo ne me ko ye. Enti ye den na wo ka che me say meti asempa e de free wo mo ngen. Ni Nyankopon hunu nipa wo nhunu. Enti na Bible say den e de mo sikani so obekọ so ahima mu chen say aboa pongo wo be wura panie na niwani mu. Shakaba sheberebe isha shagamba. God is not a man, as he speaks the truth at all times without fear favor, while man may entertain fear to speak the truth at some point to some people. Edru baby anokreka unia kukuduro ntiminka sanse okanokora unya atamfu bebre no a uyobi a wonso so you are moved by the crowd, by the multitude. So we have some people wa ma womo support wa momo sa moral we no a sisi anu omaba mu abu ente se yen ya kwa sori ne nipa ne 2-3 kra no a Nyankopon asem no sade wose ye kam ye hotim fifire be ni sa ye wosofo bu ho no wura so dem no hunu se church members no 2-3 no mte ho pe na dom akofom. We have people like that. Ye woni pa bu ho no so om kwa sori dem no hunu nipa mienu miensa kra no a ne nyame aka che ne se wonye no ye tie ha Nyankopon wonti se nipa mesi wuhia wonua no ahwena ni wo chia no wia wo si nyame no ono so agye so onti se nipa mo me fanya ye nche a Nyankopon onti se nipa enti wuhia wonua onua Nyankopon no ono so agye so onti se nipa eni ti ubedidi wate ubedidi peche Afetia, God is not a man, hence he cannot put you to shame. God is not a man, hence he cannot put you to shame. Nyankopon ongu animu ase o. Mesi ongu animu ase. As man could do, onipa obetumi egu animu ase. Ye onipa mu ono wo akeka wonsema kire na wie no. Wahunu say your weakness not the atiesi abonten no okeka kire nkrofo. Nyankopon ti se nipa no wagu animu ase wate. Okay, kind the book of Numbers 23 the verse 19. For say God is not a man that he should lie. Di obeka bia no bebe mu wabra bom se Nyankopon aka wona asem se wo obem wa yiyi a emfa ho ne nipa beka emfa ho ne ye bekoso wabusunya ni mu emfa ho ne yesi ye wabusunya emra bi endra na I was talking about it, family law. If free bra yesu bi wu yes our family wo ni nyina anya adwuma biom law no anya adwuma biom tie ha obisi yen abusuam de akwawensanfo mema no ntimi mobra pa mema ne akwasampafo tie me ka tere wa no pay wo won hye sa mra fomra tantan no ase sanse Kristo bi wu ama wo eni nti free na ekọ wo ye be hyase afiri wo so mema ne be ware be yi be to tokas ye sisi adan mema wa busua ni mani monyam oba yes my way abusua mu de ma ni ntimi nware o ma ni nyina ye bon one wa anye bon one na winya kunu hey abusua mra bone tantan ye tujatum Yesu abewu sade ni nyina anya adwuma biom Nyankopon ti se nipa eni nti de enipa ka to wo se ye de abusua mu de oyo oba wo se wo ya bon one ansa na wanya kunu no
Nyankopɔn ti sɛ nipa ntam o man be ware ansa na omo awo akwantuo no omo be kobi China kwantuo ni Turkey ni ekeke ka ho no wo ye be ko Kata ye be ko Ishebe God is not a man Onyankopɔn onti sɛ nipa de sɛ wuhia me anu akyea me Onyankopɔn ma jew so onti sɛ nipa nti wo mu animu ase God is not a man, hence there is no unrighteousness in him, as you could find in man. Bonnie, me no kasa kuro bi free ne mpana nkyɛn na ɔteka mu a wɔkɔ yi. Na tikwa ni du enra wa nafie. Wa sem na meka no. Okɔ hwe obi anim. Wa sem na meka no. Enra wa nafie hefa na afiri a wokɔ fie. Wo de wo a kanyame anim no kre. Hwɛ wo bra ya wo bre wa ade akyi ahomakyin. Ya wobre wa na show ho na wadware aguso a wode ekuro yi wo no omo ekọ Salome omo ekọ da empenachire wo mu nyina omuti mu amududu na omo de taxi yi mu ya nra wo ye wo bio sha wo hudi Nyankopɔn ti sɛ nipa nka wo nka wa pa so ntoma dadaada wa na fie nra wa wo nware ye Ewurade nhunu mobo okoda ahe. God is not a man, so he won't expose you now, but have a change of mind. Me pa cho ofre me Obuoba Ofori Amanfo, Commander General. Yegende Ija. Yaba sorry so na fe the sports atwa so mu wie be sna ba the person who show trim na wadwene mu ne se Onyankopɔn onti se nipa eni ti de waka fa wo hu bia etwentwen ne na se den ara ebebem eye mre nyabotrema no na koso anante wona kwan mu koso anante ne tena se woni nwunu na se oye Nyankopɔn oye obe Nyankopɔn oye hun krunkru Nyankopɔn eyire so chire so seden Ewurade no ongu animu ase me pa cho yenko fast sports on fama omu wie be sana ba ya beto aso ene ya woda buro nya bo some na one de to so aduonu mienu yenko fast sports ni ma. This is the moment, ladies and gentlemen, it's sports time. Ghana Models Mamba Mamubia Kwaba and Fambra AHENKAN933.3 so good you Musamason Yatanasi den Semono Eba Midinya the Joshua Cabernet Ubati Obrempon Poku Arin Cafe Abranti and Jenny Yusuf Federated Raymond Ashetura Teniben Mauli Munin Hebwa near the Semono and so Abijao and Ne Anope Dikaino Yan fasida Emma and natural mineral water in Sunimu eti in Tenano pay and I say Nino oh yeah a year apunsi bi oh yeah engagement be a year be now oh yeah party be now oh yeah executive meeting be na mo yeah na mo pensuo a bottle water and I say sachet asabi was said there and one any unnatural mineral water GBA na for the Juma dinina that be so enkofa and farmer and now in what science so muntino na say yeah the money peduano all the sums then me catch potassium calcium magnesium carbonate nitrate na fe sulfate na uma no betimi aboa na asiesi uye FDA ajatum the stamp as you say gban to no ma enkofa ha bia enso emfa embrel ipacho pendudu atu anaso pen ba kwa to upie mo Ghana commercial bank on ma car park on ma na ese na na ebo nhwanim honom na obohu ye upenchiema sim de ya frempanifo 0249 680 213 0249 680 213 and 0500 231 9091 0500 231 091 frame na nkoma ka we change na no ye no endi Jubilee Hospital say me kan cho say blind
na oyale a na yentimi hwo na ho ntimi nto da bia me ka cho se Jubilee de ho fe papa enti eba no se hospital pa ye hwe nipa da sani ma nipa ho ntone dia enu ani Jubilee hospital na me kan fo dia ma ye oba mada ye oba apemfo da ye oba nkwalada ye oba memada ba bia beko bia so private ward shem oba na ntimi nipa do nda ye be ma won kwa place na won kwa timi ada na afia doctor fo ne nurse fo na timi agina so ahwe kama afia ba bia ye twa scan ho fa ne se ya lebi tete wana se bia ye opemfo na anyem na peso ko twa scan na hu ade ko a oba betimi atwa ma kama ye laboratory ho peso ko check mo janum ehu yale a etete wa ho so ba betimi check dia ma ye pharmacy ho aduro bia wo pato bia no obetimi anya bia to a ho so bibia bi enso ho a ekoye afia o theater ho o peso ko surgery masa ho no ho ye kama papa enfidi egu ho na afia doctor fo ne nurse fo mo ye surgery no ye expert papa mbe ye problem bia enso intimacy ye eye clinic ho fancy bia wo fie wani so tete e bia o spectacle ana se bia wani no o pese surgery de mawa oba Jubilee hospital ye di infidie be check wani no ese ye wa ye betima ya ma de kama afi ye wo kanti ho aduane bia opedi bia betima nya bia di enso ho no insurance adwuma enti wo fi amen kan kire ho se bia insurance enya adwuma ho Jubilee insurance adwuma ho a okwa betima hwo kama ema problem bia ntimi si afi diabetes for no hypertension for mo mrai nyame adoma wo chena mo doctor ba be cheche mo kama aduane adini aduane amendi enu ani Jubilee hospital ena me kan fo dia ma o akemodan uwura mu akemodan busasa infa na mantra wo unye du amantra pe na wo yira kwan na no afre doctor no e wo 0244 575799 0244575799 Yenshan semna se enfi England na fe yenhwe Carabao Cup games no so no ekoso no na enra dia games no miensa eba so ene big one ankasa enso eba so Blackburn Rovers etna se ama Nottingham Forest echene bone kanim enan ama Blackburn omitimi ete kanim ba kwa fe Charlton enso atna se eche Brighton and Hove Albion ebo mekanim bo akwa Brighton for no omonso omantimi ante afekopiem Old Trafford Manchester United etna fe ache Burnley abone kanim mienu ama Burnley enso entimi anti Christian Eriksen na fe Marcus Rashford wo miamrante a ombo 2 goals enso de ma United boboko no ene na se no wotwe abone nwumre ya ya boboko na de Man City na fe oni Liverpool ebo we games eba so wo England EFL Cup no emu afe yakọ boxing kakra ni komo onu se me no kasde 2 boxers we agiatom se nyame adema 2023 ampa bedwa enso ewa bonte so abra Tyson Fury woni abrate fan Alexander Ishak and this about no eba so na me no ka say papa fan Eddie Hey enso etimi confirm so many sa 2 boxes we atrase eso biaja tom se nyame adema 2023 on bewrem na from this about no e de akwahye so aya kamusem no e de ache wena no pay yempiemu ewo abrante andende eye Pele ono kro anya abrante bi osisi am no ka say abrante ne papa wadu ene no na se ne mpani yemu anisa report en sa kan say abrante no yebo World Cup ni nyina no na papa no enso enya cancer da hospital na nyoma nhyeda enkoyi enfama no reporter yensa kan say still na yare no emu aidin ti anhwe abronyan papa ndende Pele obedi ewo eye hospital enya de kotua ne ba ese sia de bibia ne papa ne condition ne du no na ese mpai bonko a na ne papa ehia wei eye Pele nsema eba yenhwe transfer kakai mama sha say free Los Blancos Atletico Madrid abrante fan Matias Acuna o kai player wei Argentina kraba FIFA World Cup robe diagro edema Argentina national team no abrante we sia kan edema Atletico Madrid na me no ka say over hunting wonders nyame adoma January abrante fan Matias Cunha kwako bolon ede ama Wolves afa Newcastle abrante we sia kan ma Barcelona Memphis kwabra di pay me no ka say am say nyame adoma January the transfer ne kotom sa abrante fan Memphis eba be piemo enso ewotima ye fan Newcastle afa Chelsea so abrante fan Georgiou say abrante ni nuboni bonche contract extension ebe kwa dia ma abrante fan Georgiou yegusu ejina Chelsea na mapiemu ewo Brazil abrante ani no osi akan de ma Vasco da Gama ni din anso Adrian Santos abrante yi na so reporter eba no say 18 years pe na wadi na Brazilian ni abo ni de onimbo pa ye Chelsea for say ni na abrante no 18 million pounds o mu wure Brazil na fe Vasco da Gama player mefo dai o metina ko sande na ba na enya Chelsea nkwa na epa abrante
ball abranten enim bontino Man City edineki Samsung Newcastle enso dinechi a eno so enye adekotwa yanko Argentina ne ekodi komo boso yanwura mu na je se yanko Buenos Aires ne ekodi komo na me say Argentina after so mwura mu kata kwaje FIFA World Cup no team no akwa kodu Buenos Aires ani jeni de this then na no abrante fan line no mess of course ye camera na scout no oni abrante fan no Angel Di Maria so mo fi Buenos Aires so mwura mani chemu ewo Rosario unu say abrante no eho eno free line no Messi eho no free o free chese baby e fan chese Rosario oni papa ye fan no Angel Di Maria na me no ka say amakodu Rosario akohe nipa dom ay ko shala no Messi sa abrante no akwaje FIFA World Cup aba eden na miti fra Argentina uwura mu Argentina Central Bank na yeso uwura mu Argentina bank kese ho o say abrante fan line no Messi waya de bi so wiase da enti omudi ni mfoni abeto musika omudi na yeso uwura ma bia enfa se bia ba Ghana ha na bia na yeso 1000 Ghana cedis no eno omudi sa omo abrante fan line no Messi ni mfoni abeto sa sika no so enti se da abrante no bia wabobra kodu no se de uwura mu Argentina ni mfoni ye de ba beto sika so Leo Messi akachia ni eguso ejinu nim se abrante no si akan edema PSG boboko no na reporter Eban say Leo Andre Messi after so timi etabri World Cup no edifi France for ensem no wa show PSG for ne say ne contract na so ni PSG e won oba extend ed amom na bibia so akofan da mom unim say Inter Miami munyina nso e team sa abrante ya ne no odi 35 years omdi na chi san kombetonya na signature na so Leo Andre Messi kuchitini enso a show PSG say contract extension obekoso ed ama PSG boboko yegusu o PSG ni ani koma unu say players bi ekobobo FIFA World Cup no edem various countries na Brante fan Kela Navas ofri Costa Rica na Brante Ndra eno kodu PSG aso ya ono so start trainer enche French Ligue 1 start ya Kela Navas better post no edem team fan PSG enyo ono kwa Frankie de Jong enso wura mu Netherlands national team no ekobom e FIFA World Cup no eno Brante no so join Barcelona team no Brante fan Frankie de Jong enso start training edem FC Barcelona ono kwa Marco Asensio so wura mu enso kosi aka na Spanish national team na ono so wura mu Mado da so ya ono so akwadwane ni nuanu anu full scale training and Brante fan Marco Asensio astarte edama Madrid yempiemu ewo aye Man City boboko nim na head coach aye papa ndane Pep Guardiola Joseph ene no ono so akasa o se ne brabobo City nyina ukopiemu ewo trophies wo England say FA Cup say Carabao say League wajabo so a ni nyina no wachibida na mom nya onje e the UEFA Champions League no o se we trophy ene no omo ehwehwe na so 20 Champions League no after Man City na so free boboko nim na se ni period na se time obes spend wo Man City no anya complete obeka boboko and the City for final omaduo no baako semi final omakobida na masanso wure mo 3/4 finals na nyina no enoma ankwe amfam head coach Pep Guardiola say Champions League no wantimi anja ni spender obes spend e wo Man City no ni nyina no enya complete ye wure mu e wo Liverpool nyame adom ene amoto ahye Manchester City so na omdom EFL Chelsea Carabao Cup no game no enya secretary with Sports Stadium na me no kase papa ye coach anima Liverpool Jurgen Klopp say yen confirm say na Brighton fan Virgil van Dijk ene o mani mo game ni be say Brighton watimi abre games bebre e wa Brighton fan Virgil van Dijk enim enti Brighton fan Joao Matip no ene o mo no be face team fan Manchester City eno so yen come free papa ye fan Jurgen Klopp na say Liverpool coach oba yaka musem no e de akire wo Light Farmer Limited amaso asia gudie musem dandan na no ye de bro o mo de adromienu e na abadwa so ba kudin e de family bless syrup ba kun su din e de NBF gingiva gel na NBF gingiva gel no okasa na enka wo ma me pacho edona ba gibie na fadi djuma na bia nso enkofa emfa ema afa bia won so no na se 2DK na etete wo o se no na se nsheda enkoye a change color mesra eno a ene gingiva gel ni bi sanso na kaka na etete wo kaka eja kodanda me pacho tutumrike na kwaji gingiva gel ni bi afa family bless syrup no enso aba emana na se awo ho ayamodin no muntimi fertilize inti ese munya eduro amu no mabetimi aboa na bibia nso ehihye so a na bibia nso timi happen kama na afa sundwe enso etimi abafie eno ene family bless syrup afa yoba na so kwa fiche na sade na enhyeda emba yete na eba no enhyeda emba ye wani enhyeda enjen we kwankrofa so a eba mesra uhia family bless syrup ni bi na obo na bibia enso etimi akofai enso edi amount ofubuo no so ne bosum ne so a na eja ne oyawo pensin kwa no befam yankopon ambosa eno a ene family bless syrup gibie na fadi djuma na bibia nso enkofa emfa ema uhwe chi akwan Light Farmer Limited yawo ablekuma ene ablekuma park na ena eban ho pe uhwe biato a ukopiem Gibson Pharmacy ko fori bia banya bi ato o kan shi o ken so keba
na fe Kamet Destiny Link ni nyina no o kan hia bunya bi no ato kasoa Juka Pharmacy na fe Pharma Trust ebi ho afokopim Kumase a na se Misty Herba Dilnash Herba na fe don chema sempa nso no bunya bi ato na bia nso akoye edi ama everyday the stamp pass so agya tum se ye ntunuma enkofo ha bia enso emfa embro fe number yi na nkoma ka we nyina no ne Light Pharma Limited for enso endi 054 292 9628 054 292 9628 and 0244 661 941 0244 661 941. Yesha fiance na say yesha say free parliament ni ani komo onum say the Blasters of Ghana team enso tu kwade na ni chemu okata na omokwa kata no papa ye fan honorable sports minister Yustafa Musif ewuram enso ewo parliamentarian so enso kodi komo eko parliament ekodi komo na okono okoja Ghana for say Ghana for ye kof kata bonte so ne bakwa kobo ye homoden enti okoba ye no esese o santimi wuram ewo parliament na kobo na mane say Ghana ye koye no ye koyi ana say anema ankoye na no na me no ka say the papa ye ono no ye honorable Adam Salam edin sembia tudwa so catch sports minister no say animanima so timi ba parliament no odin sembe tudwa na fe sika Ghana for kwese no wakata bonte so no o mechechim kire Ghana for nia yenti sema honorable Adam Salam edi tudwa. Mr. Speaker, it's been 2 weeks since the Black Stars were eliminated from the FIFA World Cup. And Mr. Speaker, there's been a lot of issues regarding the performance of the Black Stars. And one of the issues that is gaining traction right now is the cost. And Mr. Speaker, prior to the tournament, days to the tournament, the Minister for Youth and Sports was here to give us estimates about how much it will cost us to participate in the World Cup. I was wondering if the Minister could come back to tell us actually how much it cost us to participate in the World Cup, since this is an issue that is raising so much concern in the public domain. Enti papa oye honorable Adam Salam ni nkoma odijan ananope no na Adam Salam kasa wie pe na Mustafa Yusufa ono so no be piemu ewo eye Youth and Sports Ministry Republic of Ghana odano no o se dabi se wakan sadia na mesu nchechemu no me de beba o se Ghana World Cup ye ko ye budgeta ye de ekoe no na $14.1 million eni sika World Cup na de ko ye eni ye sika na senka ebo ye hu bra from the group stages akopim with the final na o so gro nchemu ewo group stages ni dia na se Ghana ye budgeti $8.1 million eni sika na se group stages ye adwen senka betimi aspende na we nyina ko na wie ye no na Ghana group stages no ya spending $5.1 million minuka said ye aka $3 million we chira na so upon the Mustafa Yusuf enso etimi abo chapel preach kama edache ministry after say eja kodima na odin chimu no enso aba. Okay, nyanko kodi komo kakra wo Sule Ali Muntari na anu se Sule bet for Ghana Premier League wa bisi academy house of folk no so obaboy no wa hu se oba Ghana hapa na se clubs owners for no omo bre papa kwan for so tuatua players ne ka no ano odin yesa se sponsorship ikura no ebi ma yente se ma Sule edi tudwa. When you look at Ghana League, even the president's no more premiership, no, I want to like congratulate them. Like it's crazy. Say there's no money that comes in sponsorship. There's none. But these people, some of them pay players back to back. Like your house, and I know what the man to it's unbelievable. That man pays them regularly. Enti the lines of Limfo Bodo Asamoamo Sule se mo bre papa kwan mo fa so tuatua players ne ka no ono a obebo kakra ohuye na Sule Ali Muntari so akasa sa oni Prince Tego ebo kakra ai Prince Tego bro nyane nyina obedi ewo police station ai ni nyina ne se Ghana Black Stars ya assistant head coach ni dia de George Boateng papa no ka se ope kabi ato na ka na no se opato no papa ni din ede Prince Tego agitum so betima maneka ni bi ato na bibia so akofan the man na sika na ebe piem no $40,000 eni sika na se car 4x4 na papa ni din ede George Boateng ose opato na when Lexus 4x4 ni bi na opato Prince Tego catch ni say when $40,000 eni no odisas ka ne ba obetima nya saka ni bi ede aman o promise no say match ending na say bosumia atwem match
ending ɛna ɔde car ne bɛba na wabɔ ɔmfa car ne ɛmba ɛno nti no me no ka sɛ deɛ Prince Tego ɛwɔ police custody a ɛne no ɔmo se ɔbɛwɔ hɔ no till 4th January ansa ɔmo abɔ akyire ahwɛ ɔmo bɔ akyire hwɛ na sɛ bibia kɔyɛ di a na bibia nso ayɛ fine ti wei ɛyɛ Accra Circuit Court ɛna ne no Wednesday report no ɛba abɔnten a papa ne Prince Tego wakɔgye ɛyɛ George ɛyɛ Boatin sika the car no on deliver ɛmfam bae yɛbɛdi akyi na afei yɛahwɛ sɛnea ni no ɛbɛsi akɔ Free George Boatin dia yenwura mu ɛwɔ Anowoka Black Galaxy unim sɛ nkyɛ nyame adoma 2023 Championship for African Nation Chan tournament no ɛba so Algeria bonte so Ghana yani Morocco Sudan ɛna fe Madagascar yɛni ane wo group akoma ɛnya asɛm ketwa na me no ka sɛ the coach Anowoka wɔ se yɛnka nkyerɛ Ghana foɔ afa kemo dana ne mpatemu afɔ sɛ nyame adoma 24 fo bia kɔ ne kromo no ɔmo do ɔmo nkɔ mu kromo ɔmo wura mu Egypt ɔmo kɔ preparation na fe nyame adoma 2023 no ɔmo wura mu ɛwɔ Algeria bonte so no ma hwɛ sɛ nyama betimi akoyi Ediamoma, Etinyami Adama Saturday Bay 24th no, the Black Galaxy, Papa Fan Anowoka and Kuala and Bebu Kef at the Free Ghana, no more Egypt, now Fioma Cope friendly match back with Yabo, made it so many future stars at the Beshisho, a few many Eastern Company, Ebe Boom, wait a professional, now it's a championship for African Nation, Black Galaxy, now from the Akura tournament. Dr. Adam Baba Nuhu, head of medical committee, our Ghana Football Association, now Bekaya Ghana, Yako AFCON 2021, idea the players bia na se omuntimi embo players bia omapura e ka 26 final squad no kopie mo e Cameroon player bi ti se Kamadin Suleiman na wapura na so final 26 man squad no as a Ghana ni players o krom ha na oka ho wantimi ambo games ni bi sanso Mohamed Kudus ono so na wapura enso ni akobo e qualifiers a ye ni South Africa ono onya injury wantimi anka ho final 26 man squad no na oka ho bi sanso da Wakasu Mubarak Junior ono so na branchen epra ono so no na se ekopi mu AFCON ase no ye hu so obo game national players omo ho odin okroma no ma na nko betimi akọ players me san we koya omambo one game kra Amfama Black Stars we ene ebopin Dr. Adam Baba Nuhu a ene no head of medical committee edema Ghana Football Association say adena sade bi say ya mama ni si oso no de on free players Black Stars dem players na say aye impanifo atun sada from no omo ba na omo manage om na players bi on krompa on de na owo gidie so muntimi embo na so aye captain the day are you more NFA then a coach omunyina eboaye ameto sa e the first place be PM or camp sadia no enso ni kra. Wakaso was invited by the coach because the coach thought or knew that when we bring him with time we'll treat him and he'll get better, and this was the arrangement he made. Wakaso was not being treated by us. The coach had arranged with the sports medicine hospital in Qatar. The top doctor there, or the doctor in charge, was from their country, was a Serbian. And he told the doctor, and they had the captain of the team, Dede, had also arranged for Wakaso to get his physio treatment from his club. That was their arrangement. It was not part of the... So we went and Wakaso was being treated. We had nothing to do with his treatment. We were just only supervised. We only tell the coach, they say they will do some procedure for him. If the procedure is done, then we'll give him 10 days, he can start playing. And Wakaso was being treated physically by Dede's team. Wakaso was treated physically by Dede Ayu, and also the team. And you know, Otun started from Black Stars. Player no, we play on team, but can say free match on one who do bet me about. Yes, that be player no we play on one in the beko. Come for crowd in China on Pakukwa na Ninaba Quetra. So what I say, Opakukwa, the 9 Minujina Honma, no more ding, near the players, I want back on Yajuma, and the echo. So place the Brena, Ebuso, Ewo Krumha, and Afi Abuchile, International Sanya, is a buyer. Now, you will Dr. Adams, no, say, a one my players via to sell Leo Simo and a couple of players via no my tattoo, even Ghanaian players crampon do one a tattoo at the Guamoho, Nasa tattoo na Omdi Guamono, a ya eboa, Nano for Sudia Background de Bromo, na and then a football bay, as now Dr. Baba Adams Nuhua, we are head of medical committee or GF, no, Nase, a football bay not Massa place with him. Not on footballers in their old age. Yes, it affects the skin ultimately. And now, so Upra, it is a Obia will bleach. Upra Nessa Pama, if you are closing up a tattooed skin, it's something else. And if they go out of football, they would all want to clean it up. But the good thing is
baby ewono say ohopra ebia so be pama it might not be too difficult for them, but in their old age it's going to be difficult. And is just they are young. Wow, they don't know the effect, but it's not good for the skin. We always advise. So by your just don't paint your body like the whites do. Don't paint your body because you'd want to clean up all those things because you want your grandchildren to see you in those tattoos. So say, oh, grandpa, but it's like the order of the day. But there'll come a time. Into way sama nurse Dr. Adams Baba Nuhu or head of medical committee at GF in Editudra. Now Ghana Premier League match day 9 games now say after the World Cup no na say in a koye ya Accra Lions etna say on Samates Equity 1-1 baby any Ghost Stars etna fie and so at Royal United but the canin bakwa went to anti Great Olympics also etna say Amadiana Star timi twa ne canin bakwa omonso manti anti so atreman etna fie ama Hearts ofo Bin Junior, ebo mekanim bakwa omantimi ante afe etoaso enra eyadia asanwoko etnase enso echibrikum Chelsea bonekani mieno abranti andin ede Eric Sejizeze na afe Steven Mokwara ebo 2 goals ede masanwoko sanso Emmanuel Sapon enso ebo first goal no ede ma ebrekum Chelsea afe Bechem United any Royal Tamale Cities enso no goal bia ntimi MPM afe Dreams FC enso etnase amene no ochi King Faisal etwa ne kani mienu a Ken Faisal entimi anti ejanim boati mensa enya go edema Dreams FC sanso Abdul Jalilu enso enya go edema Dreams FC Karela United enso etna fie one Mediama Sporting Club Ekotie Isaac Donko enya 1 goal edema Karela sanso na Kojo Amwakon enso enya 1 goal edema Mediama game na achim danfo obia ehwe nim no Kotoku Royals na omo tena fie Cape Coast Sports Stadium na se omo ne Legon Cities na de ebani USA Legon Cities etima Kotoku Royals pasa omo ye do so oteti yantuma nyina bro yen defe amene no yantimi enya no bi Legon Cities ebo ekani miensa amene no Kotoku Royals enso entimi anti-kanibi for the first time Premier League mo yesesa coach mafufuro ba ye meka say we no abro no da bro be di ade ni nyina yepe o ma chia boy miensa yantimi anti naka yewe 2-1 won King Faisal na boy 2-1 enu ka say timu baako but enu ade Legon Cities chia boy kani miensa ama ye pre ya yantimi ante ntimi hwa nim se coach we nso no mpanifo be sake na afi asumdwe nso timi abafe Yona Atukwe afi Kofi Kozi onya potential be wurem Kotoku Royals yantimi ansan no penalty kan to atremo na Eric Eso and ase LS Eso enso timi nya the final goal no edema Legon Cities boy ma Legon Cities echi Kotoku Royals boy kani miensa yantimi ante abusuya table no eni o na Aduana Stars ene di kan e 19 Asante Kotoko e 17 points House of Folk e 16 Bibiani Gold Stars e 16 Accra Lions e 16 Legon City e 14 Great Olympics e 14 Afe Bechem e 13 Insuatraman e 13 Brekum Chelsea e 12 Mediama e 11 Samates e 11 Karua United e 11 RTU e 11 Dreams FC e 11 King Faisal e 9 Tamale City e 7 Afe dia warrior no Kotoku Royals ware all 4 na Kotoku we dey more na sesi a Bismarck Kobimensa o se Karua adwuma no onye biom 6 months we fa Boboko no o se we dey City Kotoku dey mekafo Bismarck Kobimensa mon kofa sesi a no me head coach muni sika kra mon kobo besia no me head coach fa ma we sanse mutim no kwabena Kobimensa mon kofa no we jai Karua adwuma yeah ko na odi ankan 11 ene apuzo 11 na wantimi anchire bebi ababo esero mpacho fabra na yamfi so mfa onhye baby da bi ka wo no obi anti baby makoto mi butu so hu mi butu no onkasa na obutu na ba so hu mi butu no butu no so mbae so hu mi butu na why already say boy body yes so hu mi butu no the whole fi amina mi go butu na me say metwi obi pa me say obi a metwa ni pa otu champon anu oboba metwi twa akota roba buti de betete na butu no oni roba buti na ya bondi mama bodi otu champon na otu champon kwa de ade be mianse bia me san na buti no saka o butu de se mama se buti no ko free
Oh, Masaya is to come ready. Rubber boot na brand yakoto. But obi ambo bo no games na eba so Wonders FC, Batabi FC, afi young members of Barcelona twa ne tia friend YMB, na afi Batuka Stars na dey ebo ni. We no aye Saturday 24th. Na Saturday eba ya in sa games no enso eba so na edikan no AHENKAN FM ebo cutting razor game. Nti se ne no na ka se many captain no. Many captain no. Ball obobo hu apuzo Obuoba Ofori Amanfo sende no ball no omunimbo a odi AHENKAN mu nyina ba join nti ne no yan hwimbom ewo aye achim aboabo sakasaka park no so Saturday 24th December na yemfa aye sa games na so nhyehyɛ so na bibia nso enkoye emfa ma edini wa emobo Obuoba emobo apuzo emobo kwakunkrum emobo nurse emobo but opoku ha opoku popo papa yadiasi Captain in the morning, Obuoba Ofori Amanfo at the morning show at was such another bar. Now, such a more time, the crania discuss your boy. Mati, into Obuoba Ofori Amanfo, over to you. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Me say, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM.
My roots, yeah, reggae. To my roots. Some 31 minutes into 7 a.m. We're still live on your family favorite radio station, AHENKAN933.3 FM. Shining so, Mami. Jumedia Ugusu Awutieni Atudin Maakye, your most authoritative socio political and current affairs talk show. Faster and confirm the sports team led by Joshua Kwabena Janine Obrimpon Opoku Ware and Amawule. And Ope, what's your one can? Up to speed, you're going into the world of sports. Dear Koso Hojinano, Omodia Maye, yet was so meeting Obuoba Ofori Amanfo, your Commander General, and Srujaba Kope. I still remain at your morning's shefa. Yabatwaso near the Akayina, the Akikan hold your mouth, Pacho Adventure, the edge 0594841044 0594841044. I have one or two birthday dedications to be with her. Mammy, free honor fame to us all. So a glorious happy birthday going out to you, Benjamin Agbesi. Benjamin Agbesi. Ono ena oye NDC Communications Officer. Achim Odan Constituency. Ono krono asan eye communication oba Achimansa Block NDC. Ono ye womo coordinator. Ene eye ne birthday. Ochira de ewo Atefa Senior High School. Inti baby biara wo Benjamin Agbesi. A glorious happy birthday gone out to you and live to be 93.3 and beyond. Have a good one. Sanso so na ene Mami Biama Akwafo. Also, despite media, Madam Ene Anopei, a glorious happy birthday and confirm. Radio Papa, thank you. And she has from confirm Mount Sami Kisi. I don't pay me my good morning. Yeah, that's a baby. Sano Pebia. What the 200 weti. That is, yeah. What time wa wuti radio no? Oko outside town so Omfa yen stream no Niagara. Mira si bebre Sami Kisi no. Reggae is mine, yeah, yeah.
And she has run confirm so Gladys and Pabin. Gladys and Pabin. Gladys is a fee old place here. We're free here. And into patch open one friend one number so. Baby, I first know what's in or see a fee here. She say wa bang baby or yen aduane no a. And into wa asane na wo hwehwe Gladys and Pabin. Aya na wa share so dia mama. My emfa with that chintin fan to us from our bracket into a future near this year. You know, you sing, you say, ya near the Amayan Hoyan, Yaka, the Debbie, I say, only for 2 now, Cotus will be actually a mash a day when I will 2 on 4 and 2 Quianachi. Uti be and fan 2 could to dream 1 year. Now we are at 3940. A baby boo go into Uti we pet, no one soon, not what the abo bra, not a Timmy Abwao. And what that chinti, our bro for Casemu, yes, say, if you have the courage to begin, you have the courage to succeed. Okay. If you have the courage to begin, you have the courage to succeed. Adibia say yenye bida eye novel na o ya na yam hwehwe kakra say eh menton aduane dawo na me pesa afedi me ton aduane. Enti your first attempt in no o yambe show kakra u bebisa won say eh na aduane kura mi yi enchini kotwam na obi nso ka chem se enchini nso nimu aduane ami yi obi kura ka chem se nsu wo mu na obi ka se nsu kura nimu aho enti na o hwe nsem ankrofo be keka unya ode bia o ti woro ma o se me dachi meye restaurant kese he e wo se o sha ase free nketuam na tie ha. Se wanya kukuduro amfa nhyase adwuma na wonya bi dan se wanya kukuduro na wanya yedie forget it. Se wonya kukuduro na wo de hye adwuma se a ubenya kukuduro de adi ye. So if you have the courage to begin, you have the courage to succeed. Nti so wo sa kukuduro no a de hye bibi ase no a sa kukuduro no a ebe mo wadi ye. Afuo no nya kukuduro na kodo. Ubi se bisa ho se ye na ye ha no mo de mufuo kura mpo ebe ye nie. Nya kukuduro na do ne hwade ebe ye. Afen krofo do mani beto de. Nya kukuduro na fa hye bibi ase. Nya kukuduro se ya kwantuo, se ya adwuma, se ya aware, se ya wo ade bi esi wani su bia no. Se opese wo toka ohu, nya kukuduro koka station ho ko bisa ne bo. Ba bi ton cars ne ko ho. Na fura se wo boaboa wo ho. Ade bia wo pese wo ye no, there is no limitation. Yen sheda mont wo se car ye sikafo na eto. Se wunya kukuduro no ko no mo, uko bisa ne bo a ebi krompa na se ne wo ti fia odi wani ibuo no, na nte saa. Akwesa AHENKAN obu a wokọ ne nchen for advert ya say eh na mo de se ne mo brand kakraka sei me be ko ise mo baji musika nyina unni akukuduro a wo de ba ntia nya akukuduro na tu anamon na se wonya akukuduro tu anamon a sa akukuduro no abemo ayeye enti e bia na yekuyani entos efuo ne do aba utirim afredi me don toast but ya no asa edwen ho na na insuo no antoe nya akukuduro abrabo ye de akukuduro na ebo obi a woni akukuduro di ye bibi no onye yeda nya akukuduro exactly 2 years today me nya akukuduro isa abo minimo bia o ha but me nya akukuduro aba ene eda so gina mu no nya akukuduro ne tu anamon unya akukuduro na utu anamon a Ewurade be kan wo ho ena me nkasa nkọ akiri woda chinti kakra bi we ne ye ka de akire wo say if you have the courage to begin something, you have the courage to succeed in it. Dia wo ye bia no nyakukuduro na tu sa na mo no he nyakukuduro na fa wo application letter no fa bra AHENKAN nyakukuduro application letter no fa copies fa kwadom obu onu ma no underestimate no ho
Nyankukuduro radio station kɛseɛ no a wopɛ sɛ woyɛ ho adwuma Nyankukuduro na de fa application ko to na hwɛ adeɛ Nyankopɔn bibie no hono mo ɛso ne yɛ Nyankukuduro fa application ko Jubilee fa ko community yɛ bɛfa wo nurse ni wakɔ nursing school Nyankukuduro me sɛ Nyankukuduro na try application na fa kokoto ɛhɔ no mo na hwɛ adeɛ bibie ni hono mo a ne yɛ ɛyɛ Awurade den Awurade nka ho na dum no so mfama o pese top plot Nyankukuduro ko bisa ne bo hya ase etuatua kan kakra betu awie nso betumi anya plot wo besi dan Nyankukuduro if you have the courage to begin something you have the courage to succeed Awurade nka ho ma memfa bambo nsem ahweyi nsem eno nso doctor kwesi ban ni e de ba ye na memfa ema wo ene brofo kase mo say get to grips with your steering. Get to grips with your steering. Yawo drivers ni bebree a kakra bia na we jai ni steer mu feel so ye guy. Unse drivers ni bi wono mo no feel say onim car ni twi ama. Eni kakra bia na we jai ni steer nim na oye de wo pe. But mo a mutwi car no se wo kenkan emrane niema eya etade akwanhia de ba sa akwanhia besi bia wudi kan te wo steer anim oya driver na sa akwanhia besi a wo te wo steer anim nti ya wo steer ne de memfa ni agro kuram obu aga no de ne saba akopɛ no de ne nanam so no ye ni sei amu anyo musika no de toye no ye sa no so steer anim oburoni steer na ye se ye nsomu tatwe no wanya ne saa keke wo ye for a reason enti a memfa na nsa ne nanam steer ne so som kuram twe se ayifo advert no osimi kuram twe se na be ya ka na kwa kohwe ase a wo beti na wa hya ase se wo ye ho bibi get a grips with your steer because you hunu say drivers in be they don't pay enough attention to their steer into bu ara de ne nsa no de nanam so saa odi agra e de wo how kese de be ba you fa de obon krata mbo so no so fa nto aso ma o Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba AHENKAN933FM Ofro ample for bright oh dan kwanta good morning AG Royal Dirty also me good morning Gentle Jack oh Kumasi Ebuakwa Abakomedi I don't pay you good morning Mensa Regina hey me tell on catch you Mensa Regina na bibi abakọ de Heyman Van Dix and I will see a friend saying hey ya seven ni Diana biku nipa Abigail I don't pay good morning and I guess in the report too it's good Yanko for the one crat and was on him from Mao. I best as a baby guess and a baby guess in the report. Baby guess and I'm reporting terms one spicy the day up. Now maybe she ya nibi su pian your money kun hosa. Okay, kweku apo moko de. Boko bo na so e. Nyame adumo. Akuya apumoko obade adaruma eno an ya na yanko for the obade adaruma no akuya apumoko obade adaruma kama pa okay enti nyankopon ya adomo a Saturday we ena ye football competition no baso
teams mako enan and omtia yi omo a qualifier omo so baby yewo Wonders FC YMB and Batabi and yesi Batuka teams 4 yi and womo baby di agro baby 4 omo mbebo no yen ye bi di kan tia no ene for yen ya ye che ho abo yen ya ye che ho abo oh we akra man be kan ho man nyina obi a Auntie Janet, is it Jane or Janet? Auntie Jane. Jane, yes, Jane, yes. Omunyina obia we ye dwuma wa henkan FM ha no we atache we ye hwanyo obia enti Nyankopon ya dom wa Saturday no ye be di kan abo ye bo wi na fe ye bi ekwan ni mu ato ho na omo aka nyina madam ba sa wo ba ye mo board da on tafe na ye bebo tafe ni ye be hwe bo sa unim bo oh mini boss pepi amitaishe ongo Usumu ana wo awasan da no ho a me yes me wanta masha me ho da bi na me sa so ye dede ene we dey team kura wo be komu no ye be make sure say won hye wo ho wo be body akọ opponent ni mo po mate enti ye nyina obi agina mu a ye bo ne den na kwaku eda ni 2 years pepe me ba abo sa ene 22nd December 2 years pepe okay oba ni ye be di anniversary pam 2 years pepe ni am ba abo afin chere ba wow twetwa no ho wow enti se mitimi di ampi kura ma ne ye wa ha na be nya 2 years ahun sa okay nya se munyina obi o ha bi nya 2 years 2 years ne kakra 2 years ne kakra my ade enye easy utimi tena abo 2 years anya se ayade pa wa ku yankomra okay anapa no nso about community aduanan wotwe ye mo bibia afishapa afi akwasa aba betu ye bim 361 na 360 akwantu ne form akomako 360 365 enye ade da form na even one amp enumetum sisi no ya na ho adwuru nso 365 nyame aka obi bia ho ma afia san hia ye mo bibia finshapa so kokora na de bonka tawdo abedwa so na payi ena no payi asi adwa ye de na poso mo boso no ba besom eni di kwan so de me de chase the new crusading guide de obokrata ne bana caption de ode abakese pam eye twetwe fo panyinima new patriotic party NPP amanyokunu orua Justin Kodua Frimpong won sanam na ne fe ne JFK say Ghana for ni na mbo na nado abaso mombo na baso esan say wa ya de papa say sikasem to ape enwe ne se na nado atumi akeka no ma siani ama sese sikasem no sori wa kenya hoden ba enu nti JFK say yembo NPP aban ene na nado abaso pa wa ya de papa Bank of Ghana say womo person mu di omani di adie bi achi no ne 26,000 ounces of gold 26,000 ounces of gold na a free Newmont for Akacha Africa na Bank of Ghana per se odinani di achire yemu hwemu the new crusading guide and a airbo sama newe Ghana Education Service abo Bright Senior High School abaso and afi opinion bi nsumfo ni danum sia jesen ho aka adwamu pa Christian Divine Church so am churches na do so de beba no the new crusading guide de obokrata anopai nensembi no Abusia ye to akwata emoboso no eso na ye free aye crusading guide ko akwata no eso inside ana ye de to so the inside na nei ensamu koso ebusia nyensem keto National Cathedral won sensem abeye sem bubruja mampeni 2016 waba wankase wo besi cathedral wo bawi e no chese wo besi cathedral amanyankopon bebi aye nyina ye bekwa akosom ene enukura bebie kwan ma chese eyifo kura so atimi aba hoho wo mudomani aba behwe National Cathedral ne ade na se bibi atimi akonkan cathedral ya shase asabre bebie gina na enu enko nenim enko jese aka ama penifobia paila ye pa ma chese doman hene
dama hine ni abre oni MPP empenifo ni bia kuku dama wam dama MPP amanyuko no wam chesa wam srema penin se cathedral be bia wodi asibia na eye adwebro wam ani si wa mo wan kwatro aso bia mu de won to ne boka kransa na ehun kwamotwetwe no wam hwe fa ye enso entu ye National Cathedral won hwe se bibia betimi akonka anya se ansa na wetimi ato aso ko wakrate ade ehun sem etu edwa na ko wakrate de aba send Ghana right to IMF on Ghana 17th day not to say send Ghana for one so much run krata ade akoma International Monetary Fund IMF for eso wa musom ni nyina da fa enkitawudi ne yekoso wo my Ghana ne wo muntem yesi ye do staff level agreement bebi ayedu no akato na brona chesesika ne yensaka enkrata wodo na ekoi atro akoma omene the insight ko wakrata ebo ehudero the new publisher the bokrata mu 7 namde toaso yesi court nso asikwan se owura afaridonko eni mutawakil womo asem no wabatu agu babi kura the new publisher ene ebo na mane odi opanyinfo ni ato akese pa eno ne ne banner caption front page asia no sei ena communication director na officer Emma National Democratic Congress NDC amanyoko no owura Sami Jamfi ena krate bo amane se nyame adom wanya ne hokani ya ne mfoni ene ono womo ware ye no krate ne twa mfoni abana no pay efepa womo anye ne kukuntan na so nyese womu ni bio womu obi so man ne simple ne wo de oni bie no o ya efra kukutan boka hunu ubewe na nhire wom na atu ayira the new publisher the bokrata ene de owura Sami Jamfine ne ho kani foforo emfoni no aba ne di ne den Irene Amankwa Irene Amankwa omeya Amankwa ne fiso ana mo de den na so Jamfi Irene Jamfi Irene Jamfi Mrs. Irene Jamfi yes. Okay ti Mr. and Mrs. Jamfi emfoni eda the new publisher the bokrata mu ene anope Ghana Revenue Authority mu me nhwa de bi on say ya ukọ more ukomos na uvrema enkofo sanso wo store so hyehyem ibi e pharmacy provision oton toys oton tade oton paboa sa stores no na Ghana Revenue Authority abawura achimotamo wakototoma akomako enkunumu nan mu a the new publisher the achimotamo the new publisher ena ebo ho amane anopai Atimotamo ebusia yantu aso na ye free publisher ko akrata so a daybreak ana ye day etwaso ene daybreak so ne ye readjusting free pon kodua ne ni abri ye pa che se wo hye NPP for ni nkran wo so o NDC for ndede hu ko omu ye dede wo mu ni hwehwe wo so no executives a wo makwa yiwom se si edu nketi aka hu o se wonka hu o wo se wo nsuro hwehwe wo mu de wo mani abre break the 8 na wo mu de hwehwe ye gu apon so se ne be ani so betimi abam enti se ehu o se ehu bi anim ye nyina ye nipa ani ye kwa kosi akan ti we na ehu bi anim na mom efutu a wo de ema eye chairman si edu nketi ani se wo sre no se ne NDC amanyiko na kwa sempempi mentimi wase ne ntokwa basabasa ye no won hwe ne won twi ne hu frim na face sa ne ye na nkasa ne won tu na se every NDC amanyiko nko wakwate de won sem aba na National Petroleum Authority so de aba ne wo muso sem da se ne wo makoya adoye na adoye no wo mu ekoye wo Tamale Teaching Hospital ene addition na se ayalefo asabio kokram yade na ha cancer yade no wo mu edisika twitwi dia 100,000 Ghana cedis ana akwakoso man sense ne be a wo mu so wo mu hu ebetimi atom ko akwate de won sem atudwa na wo wie ye na wode ebaye ene deri na ni abra wo chem se mampani na adodan kwa kufu ado hihye bi odi egu apon so efa no recruitment ho sensem na nya de awo no wo pene so ne bo moje so ana nya de asan hihye ye no wode ebeye adwuma so de bia da daybreak wakrata ana ebo ehu dero ena ebo hu ehu dewro yemfa de bokata na poso ento so enfamadem de to so ye daily Ghanaian guide ena JFK mfoni na suwa sebim ya okampuntu a asori waka wo nanado ene MPP amamum no san kan wasem wanum sebim yesi DJ for nyame boa won bekọ ahomegye mu ewo panima bosome ne da etoso aduonu mienu
na wo masan so afirase afirejuma se ewo January bosom ne de tosonum ewo afempinu ene aduonu miensa emu health sector workers akache na chitai for say wo mundi road map no so wo mundi so sanse wo mu ko strike say wo mu be coast wo ma ko ntomo tu wo mu kache chitai for no so say wo mundi sa road map no so bibia ni a wo mu be hu ewo hono mo northern region kon ma adwadifo wo no mo ene mfidi ndwuma kese wo no mo ene wo ma discovery nwuma mu no eno ana wo ma akwadin hyemu a wo ma din sa wo mfoni asu ewo anom se wo ma hye wo ntade kama eche sampa wo mu free atifido mantemu daily Ghanaian guide anopai ne nsem no Ebusia yentu akwakata emoboso ne so daily guide daily ne yedwiswe wase Ghana's favorite newspaper na daily guide de aba ene NPP amanyuko wo mani abre wo mse bebia wo mugina na wo mugina wo musama wo mukatie se kwekuo ko no wo muka kire NDC amanyuko ni sa wo muhwe na wo mpa Ghana fo acho wo mpa Ghana fo acho na face Supreme Court judge fo maako enkro yempa o macho nientia wo muka no ni nyina fa tape bi aba monten so a yerese edu nketi ya kasa ne 2020 abaton wa mukura na omu nyina so kwota wa mukoye wa mukọ ni bia sa keke ehun ana NPP fo na ni abriche mu se na che se NPP fo che se Ghana fo mre ajaje fo mre no wa mukọkọ se ne keke wo mu ni case anso wo mse yekọ enti sa asem ni ti no wa mukọnkọ pa Ghana fo ene ajaje fo na chokrata fe toso miensa ewo daily guide mu na wode sansemi etudwa na wowie ye ana wode ebaye 11 semni gusu kwaso ya se wo sempenfo ahwe na ensakraya wodo esusutumi kwaso ntin sakraya akwaso na nei wa mu de ho sem nyina atudwa wo daily guide ko wakrata no emuo ye kodi bronya wenso Aisha wa na sem no egusu wo na Aisha wa sem yi ana chese wo bidia betudwa wo chem se wo no Aisha wa wehunu wa Galamsey site enye mpre ba ko nye mpre mienu wehunu bebre e wa Galamsey site ntini wo munyina na asem no so na ajagefo emu atan we eye daily guide ko wakrata ana de ho sem eto edwa the chronicle the bokrata mu nsem na eto asoma na mefa asem ba ko pe efi the chronicle mu na nse won ma social media no ebia wo Facebook account anabon so WhatsApp account no bia hake Facebook den bonso bi atapo so na odidin semone no odidin semone nti obi kura bekọ wo inbox mu bekọ wo document mbe wurewurem no na nwema poto enegum wase woni mo nyema se wonfoni basa na no mo de bia di minister bi or deputy minister e wo man na krata ne se ne bambo nti wo man kire deputy minister cropotin ya the chronicle na e kasase mo eche se wo ma dada nkrofo ya bi ade sa deputy minister no edin jiska na de omo ya ne se o onu deputy minister ne se obemu adwuma obeboa mo anya adwuma eno na mo de nam na adwuma no so ye nkon sa akwa ye mfefu pansha benti wo mo kan se ombe no mo kakra so moro na wo mo de apadwuma na ma ho sa na mo de nam a nyame adum afi de wo mo teto a the chronicle de obokrata no abon amane Daily Dispatch ana Edwin factually reliably factual. Na Dispatch de NPP amanyuko wamo sama wamo kanenwan wabo ujero. Wasi NDC ni wamo kwa Ghana fone ajaji facho ni nyina fa election 2021. Kwa wakwa teso de ho sem etudra. Afei National Cathedral so penifo bi kire sema peni twentwen so no. Ene so Dispatch kwa wakwa ta de aba. Na fofora kwa wakwa te de ba ye no wochem se enkane wo my Ghana sana hene. Eye Professor Kwesibotwe ene ana ebusia pen krabia ntino. Eni ntini ekuku dama kwa kopiemu ase a wo mo hwesa papa ne last respect wamo de bema na ebusia behwe ne ni echi etwa tokra Dispatch ko wakwata de aba face so asafu be hye anya sem ketewa aguna so edu ebe aguna so edu pa ewo aguna east district nyame fa ne kra aguna asafu nyame fa ne kra ensie ye enu ti na eye no no be no ano be wakra ano be ebi wakra baby omu ye dada na state one
And dispatch dia wade eba no Professor Kwesibo Nyankopon emfa ne kra ensie. Business and finder. Mefa asem baako. Sansa nense mo de ba na abrobro so dada. Na baako mefa film no na ode deputy finance minister mfoni aba. Owura John Owura John Kuma ni mfoni aba no pay. Na de Owura John Kuma kan say nyame adom de wo mudi si omani so financial services no. Oh, wo manyamu ohamu chichemu aduokrunum 95%. Woman saka mu 95% na say enije aba papa no say ade aboa e pa ma woman saka sa 95 no but tell mu disi omani so munya mu 95% wo sikasem no eye mobile money mobile money osi mobile money and a main driver aboa woman saka sa 95% achieve no enti ehun sem business finder de bokrata no e dia ba Owura John Kuma mfoni da ho osre tumsasem de pa ena abanese ka enum na nkoma bum 100% pepepe mobile money Ebusia ye ko akrata no ye the Daily Statesman no so nsama wodra wode eba ye no ye di kan abobo so na foforo de ba wo mu no ye wonimonyamfo Kennedy Japan sama wadi to dan ochem sa was ran pipi amanyi kon pa wa mo hwan tutu amuniema ye fisafin pinu ni adronu 9 de wa mo MPP ni wa mo nya krado setumi no wa mo bejemu ama NDC amanyi kon ti wan hwe san hye ya wa mo di gu aponso nei ebebo ama break the 8 wa mo body ehu de ro no eno so etimi abemabusia ha ana ye di ko akrata mo boso no esi okay mabo mo homode Mabo mo home modern entrance so MPP for your press conference. Ba me de me mafutu am de mo say me mo nhwe obi asaso nsabi. Obuoba, o hwa sani ase omo kwoto NDC for kwoto aba ewieye. Na tembia MPP for ne ba asem krona na wo mo kan na yensurom. Esa na na say akoya the other way. Na omo mienu no NDC ni MPP no se we suru we si we nsuru we yen me ekoto yaba oni ye pewa ye de be ma ho ase nti ye de be ma obi ato ama that is it ubetimi anya strategy we wi ase nyina na we know and I was listening to general secretary no yen we are in government and we know how I said what you do to maintain or they retain the seat and they are also in opposition. They will also blah 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 blah. Near TN say in Ghana for near kwakoto aba. Obetimi having whatever strategy I would also ediaba. But se me se me ntoma wo a. O strategy enya mehwe. So that's here. Inti do the right thing now that you have the power. Because ye can you say krom adwo kakra. First nation ka de wo krom ye we kosoro no se nyame adom mo keka ne ma bo mu sidi ne yi. The only problem now and say sidi no a eso ate kama no ukodwemu a eni ho saa that is the only problem and Ghana fo nyina ka ho asem say nyame adom whatever magic am ye maya mana ye sidi no egusu a minim say for now meeting I say I stabilize it there but at least eye kakra say na first na fluctuate e corner e yin say e gina kakra but your problem nyina na say ye pese wo call market ya enya nsunsan so wo market ho and only strategy am wo bibi o se mo ye so that is here na afei opposition no so no ye mo nti ase say it is not about debia because of so the opposition no bibi cause na papa kra no a you don't want to talk about it you see the year appreciate ye opposition yente so mo sheda kan ho asem bibia o ebi no kra say fake ye de ndien hwan endre year sign dane na ho chia na ho kakra bi no you see them making noise when you do so we yes sad no a na ama obia hu say we bias we on my mbofo. So that's here. Yes, minimum so your position. So tina be bo abaso na atemo no. Ebi mo say
see the new form no say Russia Ukraine na eba so no de almost say aban na make say inti Russia Ukraine na sa aban say Russia Ukraine nti aban no ntimi fa hye bia nwu apon so ebetimi abo ama oguso a oka Russia and Ukraine nyina no oye adwuma no oye adwuma inti say adwuma no so abansunsan so a wo say wo bo na ba so what I say but wo de no kokko say me de me opposition inti de bia papa kra e boni a okonfo boni hye nkom se kuru nsai aso atimu bi enti yesre mo e na ne amoye nyina mo pese mo beji tumi no na se obeba na se o man na se ya en fa na be hye ase afiri enti mo ma ye nyina ye nsua sa ade no bibi koso na ya de papa let's all appreciate it enye papa ye ntwe o ma dwinsi so na fe entumi mmoa ye na omampani so ye nsre no ayampiato enye uyo omampani en wo se ayampiato ye wo de bibre sa ewu mu ana de ba ku bia bebum but kokko ya ayampiato bibre se national cathedral yi a wa kan soro kan form se ye den ya wo besie ansa na wafira konwa so na unhyeda kura nim ba bia wo ko fa sika dia besi na Ghana fo ebisa ho question na beka se omo ye against see ebesi national cathedral ni nyina ye sambalat ne etobia was one here it's uncalled for to me it's bad and I keep saying so omo handle on mampani you know they should be very careful and some we want more ya omo hwe ni ye mo mane keka nsem bi sa says we will be against the construction of national cathedral or sambalat how can you say that now in any case who see Yankopon sorry dying enya kwan papa na so ofa so na odisi ye bi sa se sika odisi we he wo do nsa ko kan we na do nsa ko kan we unhunu ho ano a you have to put a stop to it David kurampo a ono ni Yankopon kwa apam kra Yankopon ka tanse we nya asonda ni si enya onu no besi enya David ni si asonda no enti mu hunu se me no we nya adwia we sambalanto se then there it's not good. It's not good. Mami na masiko ekuna. Yeko. Me ntwa so ano. Bronya nso ye befa ayi kase so na de age bronya de. Mo de atopa kase ye beji mo bronya de. Mami odi. Mo de atopa kase ye beji mo bronya de. Ye de atopa kase ye jina wani mo de bronya de. Meji mi bronya de o, meji mi bronya de. De kasa. Ana. Anu abi. Also de atopa kase. Bana ye buba ye chenkraman. Omo reject 80 million allocation yes yem fan konkosi national cathedral no omo reject say sika no and omo ka chom so omo fa sika no ye bibi foforo enti that is the news and enra me ka kire wo say ukọ parliament a committee bi wo parliament womo no omo hwe si ye beje niema tutututu mu say ya chichechiche mu a enti sa committee no enra me ka kire wo say omo na omo ye in charge of tourism, arts, any culture, and any akakeka ho no. Endra wamo etnase any 2 days mum, and any 2 days joint committee trade and sports. Omo etnase no na national cathedral ni na ho no mubi. 80 million Ghana cedis ya say the kwakoye national cathedral no. Joint committee no members of the NDC. And I'm not do so omo reject nti omo to aba ni wie no na say NDC members in mum and edi nkonimu a 80 million cedis na as we speak in the air we can tell you say omo reject nti nya de a ebe ye adwuma ebiem eya na wa hye ne nso e de amame and again budget your amampani de call parliament no through finance minister no budget ne fa bie no na ewo foreign affairs ministry no womo enkrata mu ese womo eyi sika be se 116 million euros eba Ghana sika mu a 1.3 billion na omo di akwa kosi Accra International Conference Center no me yese omo bebubu asensi ne foforo omo ya ban we omo bubu International Conference Center no na omo esiri foforo I understand because we time omo see Accra International Conference Center no a
na o hwe baabi a ye wo sisi ya no a e wo so o mu si de be meet the current dispensation, but the question is, do we have that money? As at the time where ye nyina ye preach say ye be cutting crofo wo mo bongs kro ma kwakoto no ye haircuts na just say clearly sika ni ho dia na just say sika kakra bi na ye wo no e wo se ye de ya de so be ban faso de ama ye nyina, but e wo foreign affairs wo mo budget for 2023 mu no na part of it no omo kire say omo de 116 million euros a wo de ba Ghana sika ma 1.3 billion omo de ba bebubu Accra International Conference Center assign esine foforo eno me no ka say wo mo abo atoegu omo abo atoegu eye committee foreign affairs committee wo mo so abo sa ade no ato egu na enye na Accra International Conference Center no kwa no me yeso mu besi omo ye se ukọ amai bi so to say Jamaica, Trinidad and Tobago, oko Mexico. Amai oko hono mo a omo ye se anka omo kwa kusi Ghana yen embassies ebi ewo hono mo. Enti nka ye kusi Ghanaian embassies ni bi wo Jamaica, Trinidad and Tobago and Mexico. Me no ka say eno susu sika no omo abo atoegu. A wo mo kire se bra ye wo mu enye bre papa. Inti se ose oba de haircuts de aba ama enei pensioners wo mo ani abre wo mo ho a o mo kire se wo musika ne de ba be gura topre no a wo aban kura ehu abeg na wutumi nya 1.3 billion staggering money we se wo de kwa kosi of friend saying Accra International Conference Center National Cathedral no wantimi ansi anwie anso hwa o person was akokusi Accra International Conference Center anka ya de pa adwenpa sa adwene na amafa ni nyina obi kato say nya adwene pa no oboa ya adwene pa, but no kre ye kan ba akopɛ ebra ye wo mu nya sa abre kro no okoye pena nkrofo e de wo kɔ Bible mu ebra na Israel fo David Solomon esi wa modan no na de sa de amu ye ni nyina no mfa ni amu ye ni nyina sa comparison na amu ye ni nyina no mfa comparison eye no mfa, because ebra ye wo mu yi same me di misika makwakoto bond na makwakoto no abanya ka kire me say bond no na ebeso 5 years time and answer me fan say 2 years time ebeso 2 years time no eso a me mfa ma me twimu di akọ 5 years 10 years 15 years ye bisa say die nti na wo yesa woni sika because e kana wo de ne doso enti wo ye sa ensi ho kura wo se wo de mame no wo so omfa mame we ni mu nyina ye issues ai wo ho Israel for ya na modu ye ko Bible no they were also having their own issues. We are having our issues as well and our own problems, and there was here final coin ebe fa so ebe solve ni amo ye no for now it is not necessary. National Cathedral for now, yes. O mampani o de ye monya asase nto ho monya nneema ni nyina ndie me pese me kan de kire mo ne se ontumi mfa 8 years pe ensesa Ghana. Yesu Kristo kro de how many years na kan nyame asem no enti ye wa famu de don't behave say ene ya opesa o dan Ghana man ye paradise ena wo do saka we kan ye mabomu basa no eno no nya no ne amamuo no ni ode ne nsa kwa de ba ko ho a wo ye wie enye ne ososo ho enti mo aya na mo de ye ko Bible mu nyai no mfa comparison na mo ye no. We are talking about emprempren in your ekoso of my Ghana. Also so the Israel assemble na what the comparison wa ha. Now, in any case, Solomon all see dino or to meet baby onya sika ni free ye. Aban cathedral yensi nwie but ye catch sika akomu ayembehyew. Na we see Yakopon so dan na enkontompo, you are building it on the foundation of lies. Oka se Yakopon honhom kra betena dan ni mu. Ye ka no kra kire wa to ho no mo ye comparison. No mfa unimu amaka kire wo. Eno ne one issue. Accra International Conference Center. Musimu ko bu egu asansi foforo.
na ade Ghana na say yenkranko ana u develop ye ana enti entimi mfa bibi saa nko ba bi foforo nso aban ba ye krampo omo be shebo MPP aban ye tisu ye shebo se omo ba be sisi eyi theater saa time na your regions mako 10 I think say Accra e de na ewo bi nti mu yi Accra fi mu nti yi Accra fi mu ada regions na ewo ho no mu ye se mu be si theater na edu ena me no ka say yi ewen mu nsi ye mo wa bakosem mo niam bi am ankasa kra mo sheda kan ye kra mo nyeye na ne nya ne mo anka mo na da bi o nia wo say that tro ye krampo a wo say ye part of wo manifesto kura no ungunu kutoku ano mfa koro wanhye na Accra International Conference Center na enka wo manifesto ho National Cathedral na enka wo manifesto ho eno na you are hell bent on making sure say we see. What do you want to tell us? This same government be ka kire Ghana for say oman ni mu ayedin omo pesika de akekere oman ne yese yate eno be ka kire say omo de electronic levy de ba tie wa ban no nkontompo a wetwa kire Ghana for obeka kire yen say omo de levy de ba eye levy no sabre ne Ghana for say bia yeduru ne sika sem se munhunu ano a monko IMF musi o da bi yenya MPP for bi ni mu twa yen ya ne ye kase ye no mo nya adwene no wo mu twa yen adapa yen nko china mo finance minister na mo man na battery so we know the consequences there will be a dire consequence no keka aborofo kasa aboko me ka mo ate enyo mo so obi kasa aboko ale no nkyere so wo ko heaven o kasa aboko kotu Bible de keka ho we won't go there. You know how to manage the economy and IMF. Mo be ka kire say IMF no de yenko inti Ghana fo nyintum na e-levy emra Ghana fo ye se da bi e-levy ni de ya ahokyerefo na edi yo mo adwuma inti se wo ka se wo mo de no o be yi a wo be ma ye ho akyere yen si da bi yesre mo ma ye mfa e-levy ni mra sa bre deputy minister of trade Honorable Michael Ochrebefi oko odwam say yakọ IMF a ombetwa free SHS mu ombewe keka nsem bibiri no tutum futuro gu Ghana fo ani twantro kire Ghana fo say per revenue di akekere o man ye se yate ye priya bepem ne me crampo in particular de bia me ka tell say omo e-levy no the lazy man's approach kwan ya kwadwofo fa so di pesika aban ya ni tie wu saa kwan no so no fa odi pesika yeah na muji tu because you have the number so you had your way ena ma G11 na tum afa ya G11 tu mu wie ya na eguso a ye gege ye nya krampo hunu ye ho ano a IMF na mo se ye nkone san agina ho 11 ni buy na mo so kaso ato butu no yes ya na drivers no inconveniences no wan traffic ne de no mu yi free ho ena mo se ye nyege to butu biem to butu yi ene nkrofu etwi kasi akese ya omu free o man mu Nigerfo yi Burkinafo omu nyina twi famu a o man tua sika ye bi som sa den omu kire say inconveniences on our roads de ena mutwa to butu mu ena mudi e-levy buy anche ne san gina IMF question ye bi sam ne say si say mo gi e-levy mo say twa mo sama de to butu kura san ba biem na sa ne ye da nipa Mamin kwa homane somra meni ura Franklin Owusu Ansa oye General Secretary Health Sector Workers Union meni ne nkotwetwe enkomo eja wote men kan FM su ni ma chen eja Ansa akwa apu mboko de obade adom ode achen na no pe o so atiefo mo hoten nyame adom yenso ye ho ye pa Arope ba wonchen enya ne ntie se mose mo ba be ye oye kire na mo ne mo members ne kasa kakra wadaro ma oye kire no efade ho yo mini ama memfa wakwanya iso na memfa ntia etiefo nyina ne titru omo ye adwuma wo hospitals a ewo Ghana nyina
nneɛma bi ɛrekɔ so a adwumayɛfoɔ yɛho sɛ ɛnkɔ yie ɛmma yɛn ɛne sɛ aban sɛ ne ho akyerɛ no na ɔyɛ biribi ɛfrɛ no domestic debt restructuring na kyerɛ sɛ wɔn a aban abɔ bɛsia ɛwɔ wɔn nkyɛn nyinaa no nhyehyɛ a ɔno wɔn ɛyɛ ansa na ɔbɔ bɛsia no saa nhyehyɛ no otu asi hɔ na wayɛ no foforɔ ne tie mu ne sɛ health workers anaasɛ workers ɛwɔ Ghana nyinaa yɛn pension sɛnea nhyehyɛ no te by MPRA no na ɛsɛ sɛ wode sika no ɛtɔ government bonds because yɛhu ne sɛ government bonds na wotɔ a ɛno deɛ government bonds na yɛtɔ a ɛno deɛ obroni sɛ risk free agye sɛ ɛno deɛ risk ɛwɔ ho no ɛsua na nti yɛn pension a sika a ɔmode akɔkɔtɔ government bonds anaasɛ yɛde abɔ aban besia no aban sɛ ɔyɛ nhyehyɛeɛ foforɔ a saa sika no ase a yɛbɛsi mu no ɔntia mfɛto ho biara there's no interest the following year no ɔbɛtua only 5%. The next year 10%. Na subsequent years no deɛ anka ɔntia hwee ɛno na yɛnte aseɛ nhyehyɛeɛ no mu no tempo afi a yɛba bɛsi mu yi ɛna bɛsi a mede ma aban no ɛho nhyehyɛeɛ ɛwu dɛ ɛsɛ sɛ ɔde sika nankasa ɛma me a ɔsɛ ɛno nso memfa ma mekyɛ mu na mɛtua no nkakra for mfi dunum na wode kɔ retirement a ɛbɛyɛ dɛ ne anya sika ma no saa retirement nhyehyɛeɛ nso no ɛyɛ wo sika a wode ahyɛ mu no ɛne mfaso a ɛbɛba ho no na wobɛnya nti sɛ ɛba ne sɛ bia na sɛ wo sika a wode kɔhyɛ mu no mfaso ama so a ɛno nso mmerɛ a wobɛdɔkɔ pension no nso a wo nsa nka ɛno yɛdwen ho a yɛnte aseɛ afei nso yɛhu sɛ contributions a ɛyɛ yɛ sika a wɔmatete ne nkakra no nso no abosome nkron ni government mfa sika no ɛmma pension funds no na ɔmode ayɛ adwuma no ɛno ne yɛne aban ka sɛ yɛ sika deɛ ɔnyi mfiri mu saa ne nhyehyɛeɛ a ɔyɛ no ɔmo nso sɛ ɔnyi mfiri mu ɛnti sɛ sia no yɛdeɛ yɛadwene ne sɛ sɛ abɛn nyɛ mfiri mu deɛ a ɛneɛ ɔpoko mfa ne nku adwuma koraa yɛnkɔ biom ɛno ne yɛde agu akwan mu sɛ ɛfi ɛnnɛ kɔpem 27 na wɔte a yɛba bɛsi mu ne brada ɛti saa da no na sɛ aban ɛnyi pension funds ɛmfi ne nhyehyɛeɛ no mu deɛ a hospitals deɛ nea yɛka no sɛ woyare atena fie mɛmma ɛfi saa da no kɔpem on the 2nd nea yɛka no sɛ emergency cases koraa no ma momfa ma hospitals ne yɛnhwɛ na ɛfiri on the 9th ɛkɔ no deɛ sɛ ɛbɛdu saa mmerɛ no na aban nsesan no agye deɛ a nea yɛka no sɛ yɛde ayarefoɔ a ɛwɔ hospital no nyinaa bɛhyɛ management nsa yɛde bɛsɛ aban nsa no yɛakɔ fie nti ɛno ne nhyehyɛeɛ a yɛde agu akwan mu ɛbɛhyɛ aseɛ da bɛn 29 ɛyɛ benada a ɛbɛn na mode akɔpem 2nd January na meyɛ adom a yɛde bɛpem 9th January by 9th January deɛ ne yɛnte sɛ deɛ a ɛno deɛ mobɛmia mu sɛ yɛde ade no yɛahyehyɛ no nkakra wo sɛ ayarehwɛ deɛ wontumi nsɔre da koro pɛ na wonka sɛ ɛnɛ menkɔ adwuma ɛfi sɛ wone obi wɔ contract wagye no to hɔ sɛ wobɛhwɛ no ma ne ho atɔ no ɛno nti ne yɛ sɛ ɛfi ɛnɛ akɔpem 27th no yɛnte biribiaa anaasɛ yɛnte asɛmdɛ anaa nea ɛhwehwɛ no deɛ a obi a ɔyare deɛ ma ne mma no obi a ɔda hɔ deɛ yɛbɛhwɛ no ne yɛde na wɔte aka ho saa na wɔtwe no yɛngye ɛyɛ emergency koraa na yɛngye nto hɔ ɛneɛ ada sɛ wobɛkɔ baabi foforɔ anaasɛ bɔmpae sɛ wonyare wɔn mo a ɛbɛyare nyinaa nso ɔmo nkyɛn ne yɛyɛ wia nso ɔmo ayare enti na wei no I would want to believe sɛ ɛyɛ obi a belonging to my association no rank and file ne nyinaa wei deɛ ɛbɛnyɛ health services workers union nko a o doctors nyinaa agye atom yɛne ɔmo nyinaa na ɛsan krataa baako nursefoɔ nyinaa na nti ɛyɛ hospital adwumayɛfoɔ nyinaa na ɛno sɛ mo na ɛnyɛ yɛn nko a o atisafoɔ nyinaa ka ho wɔn mo a ɛkyerɛ adeɛ wɔ university nyinaa ka ho
na empo esi na say ye TUC ankasa na say ankura dwuma nyinaa ɛwɔ under TUC ne other places nyinaa wɔn nyinaa kasa ahyehyɛ. I see. Na every bra mo boss and training we no aban on frame one. Oh, aban afre Jordan no na oba no sebe uni obi be chase di nkomo. No no ehura gira empenpensu bi a o fele se ebe ya advantage amano a unko na ne nko yesa enjese no. Enti na ye kan se so person ye tena se etin konya dia only pension funds in fini restructuring nimu na pay tena se then we are on equal grounds. Na wo so ye no ne ya anya nsise yo na wo di akoka ho na yifiri mu a wo te bra na me no enye nsise ye do mi yi wufi mu a enye yie meso meso wo de mi se mu a enye yie eno na ama enoma entumi nko yie ma ye nyina. I see. Enti kopem se obeyi eno afiri mu ne de negotiation table no mo nko ho. Oh, anya de ayebe ko ho. I see. Na only obi be kun tokwa na odi kan ya say say na me mo kede edu ansa na za kede edu na wabo no wan sori bi mo abeda na wo wato kede kan. But say obi nso ka say out of internase a mo kotena ase no na mo nsem no mo kan yi a ebia obeyi afiri mu na say mo ka say yi firi mu kura ansa na ya ba sane o yi firi mu wi ahu hia so no mo be hia bi mana na ne odi se mu so na de no say onim say odi be se mu ade na a chase no ne yan tena se enzi hu nkonya ansa na odi se mu na nya nzizie na me kire se ofre yakọ yen se ka kire ne se yi firi mu ne tena se na se nzizie fufuro bi wo ha yenye wo so yi firi mu a enye yi mi so odi se mu a enye yi nti na se e kire se baby ojina ni baby a mesumi jina no na enhia enti obi awaso di ekoba ni sei ya sunu mienu no mu anya ntokwa enye enwura mu mu anketewa na behunu ama ne yene a yare ya de obi nhye dan konkokra se emra mesra ni abai waso di asudie a abai ejeto ne ho so no ewu ba ko ne ayarehwe enti se abai se ohu se ono a ne nkrofo ho bekere wo no so beke no ho akere wo ma onhwe ne enkoto e na sama me kan mamo hwe ne se yare sabi anko a obi a ne noma wo eposo ebeduru port a ontumi yi because port workers nyina enko adwuma aeroplanes nyina enye den enye adwuma ezi se obi anko adwuma na aeroplane atu ni atu dada no so beka wi me meti bom. This is serious. Okay, nanansa ma yena sene mfensi ha bibia ni ebesa ba wo nchen biom. Yo, ana no so da matter. Enti yane Owura Franklin Owusu Ansa, General Secretary, Health Workers. Okay, so Health Sector Workers Union. And yene ne kotwetwe nkobo no edio. Na so MPP ama omo ye stubborn. Omo ye stubborn papa especially omo mpani Akufo-Addo. Omo wa ban ni ye stubborn. Na ye reshuffle o se me nya reshuffle. Onkrofo ni biti awu. Wo nim di omo de beboa wo nyina apem sesan wo mo keke. You were claiming you have the man. He was so stubborn to the core. Also one sesan. But I can also tell you say near yet tie say General Secretary for the NPP lawyer on the Justin and I say Jackson Justin okay Justin Frimpong Kodia I see or say omampani Akufo-Addo yes see one year reshuffling no na so 1 year omo anka NPP for the beyama no Osi asisem na so onso nsisem ayen be sesama o say a part na wo aban no. But what I can also tell you is say me nso me tete from ntokura kese bi mu say omampani obeye reshuffling ebetimi aye latter part of this month and as a first week of January inti anhwe ya na buru nya na anye bi mu de
bro nyana hwa na anye bi mu de but it's better late than never. Omampani duru ba bi e ka bia muntie ye kana so so wuntie a obekwa ntie ade o finance minister we ni firi ho no mo a ense hwe obi nka se yi ne kura pam no mpo some de munimu ye obetimi kura ma na ba be hye o office ho o de opa ni minister of state in charge of asumasi obenten de wa wasem a bisa papa ikura wa kriti bia ma no wo so wa ye den senior de ende nti wa kriti bia ma no nti we wutimi kriti stubbornness sisa means sa ma we nkom ma ne nko subi MP benya mo enti I don't know awampani akufu adomo aban no stubbornness na no dene aso de omo se yente omo so no muturo shedi pa onya ye anu aka na adwen a kire o one ne nya adwen so ye Sambalat any Tobias we hoyi enti eno so another issue ye betimi aka kire o se boboba reshuffling no boboba but the question ana me bisa before me kokodi nkomo ne se empanifo be ka kire yen se ye 11 ni tum se ye nyina nya ntiase se 11 ni ade be adwuma 11 ye benya sika omo bobo rate bi omo se ye benya na se ye nya se sika na ye nko IMF tio IMF no de ye nko biem IMF no de okọ ho manager se kire se wabon ti ewu he omo toto ho ke kan sem bibre ene egina IMF ye ko 3 billion to say ya strike deal no krampo kra drubunum aba bia ye se ya dru ni adru staff level agreement hono ni ye gina sisi wo mo no mo de wo mo measure se de ba kwan ye befa so a yen economy no ebetimi a revamp no ya ntu bibi suro ansan so ye se ye san edi ayi tobutu babium tobutu na eba ne nso a eno no sector minister say enya de a omo beje 50 pesos ne 1 cedi biem omo beje more than that clearly oman ye hia sika eni ntina mo fa kwani asa nyina so because me no ka say VAT nso ma san atum 2.5 inte so oman ni hia sika na so oman ni hia sika ye bisa ye nya bia eye Accra International Conference Center ne edisi Dabio ye pesika ye nya bia eye National Cathedral ne edisi na ye nya bia $25 million no a emre bi finance minister tworo krata se ye nyimfama ayi o contractors no mo hwe no mo ye sa ayi no eno no ho asem akosi sen ena $80 million Ghana cedis no a asan etie simu no eno so den ye de koye na nyenye bia ye kɔ ba bia mo simu be si dan no a ye kɔ a ye behunu bibi a kire se ye si dan de mu si wo dan mu na mu wi a ma be kukuru matan wa firi dan mu dia be si asase ne so because so kɔ hono mo a omo dwiridwiri hono mo omo demolish ɛhɔ omo demolish ba bia judge for da judges wo mo bangalo ɛwɔ ho nyina omo demolish ni nyina eniema bibiri na ɛwɔ ho mo demolish ni nyina intisi a question bisa ne say eden na yeye ma yenkwa homa ne so na yenkonkodi enkomo sisi a emfa ema on ye koni ani owura Salom Dramado or executive member at the Justice for Ghana enra inyanentie se omo ye picketing ewo the precinct of parliament yera Salom otimenka anopa good morning. Yeah, good morning, and good morning to your listeners, your cherished listeners. Okay, I would want to believe everything is fine. Alhamdulillah, everything is fine. Okay, so yesterday you went to the precinct of parliament, you picketed over there. Can you tell us what exactly took you there? Okay, we went to the National Cathedral project site to picket at that place and the Parliament House yesterday. So the picketing was actually informed by
certain elements in the 2023 budget, the e-levy and the increase in the VAT, the construction of the National Cathedral, the amount of money earmarked for that, and the 80 million Ghana cedi earmarked for the construction of the National Cathedral, and the freeze on unemployment into the public sector, and also the pension funds that government intends to use for the debt restructuring. That is why we gathered at Parliament House yesterday and the National Cathedral to pick it. Okay, so what is next after what you've just demonstrated? Oh, okay. The next thing, we are keeping it close to our chest, waiting for what will transpire at Parliament. Thankfully, yesterday, parliamentarians even started working on our petition by voting against some of the things that we raised in our petition. So we have chalked some successes in that regard, because we have series of activities that we'll be embarking on in the coming days, weeks, and months to put government on its toes, for government to make life comfortable for Ghanaians, because that is what government is enjoined by the Constitution to do. Article 36, clauses 1 and 2, that simply, talk about how government is mandated, to make living conditions for Ghanaians better, the economic well-being of the Ghanaian as a priority, not building of or constructing cathedral. The Constitution doesn't say so. And as we speak, per the news from Parliament, the 80 million allocation for the National Cathedral construction has been, struck out. Is that okay now? Yeah. It's wrong. But we still demand more. We don't want any edifice at that place to be built by the government and name it cathedral, because it's just a fanciful, wasteful, and useless project. Because when you look at it, it's just an avenue that is being created by the government or the Akufo-Addo administration to further siphon money. That's all. It is nothing to honor and glorify any God. Because the God he worships, I believe, is the Christian God. That God is not rendered homeless. Have you heard anywhere that God is now homeless? That God doesn't have any place now to sleep. Yeah, that is why we must build a cathedral for him at our expense. No. God is not rendered homeless. So it's just a group of people who have, schemed to put that in and to steal our money. That's all. But we are against it as the youth of this country. That we have had enough of those in the past. For now, we'll keep government on its toes, regardless of which party is in power. That is what we are enjoined again by the Constitution to do as citizens of this country. And again, the President himself told us during his inaugural address in 2017 that we should be citizens, not spectators. So we have chosen to be citizens, not spectators. And we think that, and we believe strongly that will help his administration. Okay. And you say that your decision to pick it has yielded a positive result now. Yeah, it has yielded some positive results. It has. Okay. It has. Right. And you can also bear testimony to that it has yielded some results. But this is something. For instance, the removal of the threshold, that yesterday was voted against. You understand? And we raised it in our petition. The building of the cathedral, the amount of money allocated, the 2023 budget to be used to build the cathedral was also blocked. You understand? Yeah. So it means our picketing has yielded some positive results. Okay, but don't you also think this might just be a coincidence, because the minority in parliament all this while they have been on the government's neck, making sure that the new things that the government introduced, i.e. the 2.5 VAT and then some of the items that the government presented, they have been, agitating against it all this while.
Okay, yeah, but I don't think what happened yesterday was a coincidence. Maybe it's just something that had a logical, conclusion, because we have been agitating as well. Our picketing, our decision to picket did not start yesterday. We started this thing about a month ago, but it's the police that have been frustrating and thwarting our movement, and that is why this thing has delayed. Otherwise, we would have done this picketing about some 3 months ago. You remember, in 1 week, the police took us to court twice. In just 1 week. You understand? So over this picketing, we have been to court about 5 times over this. So it's not a sheer coincidence. Okay. Yes. All right. Then we wish you well, and then look forward to see what will be your next thing to do. Thank you so much for that wish and your warm words. Okay. Thank you for speaking with us. You're welcome, my brother. Salom Dramani Jiramadu, executive member, Justice for Ghana Movement. Endra, wamu koye picketing kakra ewo parliament na eno ena nyame adom sisi ye yomo kire se de omo ye no eso abamfa so because 80 million Ghana cedis yes ye de kwako si National Cathedral no sisi ya no aban no ni ti anyi yie we nya se sika no ena some of the things wama bobo so e-levy and also yes threshold ye free 100 Ghana cedis first no sisi ya de so send 1 cedi cry be tew ne ho semsem and also you say minority oma raise issue about it omugusu omudi ho enkomo 2.5 VAT and also so another issue omo bobo nyoma bibre na so ndra omo pekete kakra eno na wo kire se anopa yi ase yegusu ayetetete asemode nti ono de o link de ama wo mo picketing no omo kokoye ye no picketing no obi bisa se ye de ba de picketing no ne se ho no ye kwa yenya ye nheda nye bibi gidigidi bia but wo ho no mo na obi agya chansi mu ahwe ho kro no bisa hwan no wo se hodin wo hwan no obi aye bibi nti eno nso so ne ne ndrom kokoye wo parliament ma me san kwa homa no so biom na me ni wura Benjamin Akoto ono ye head of complaints Consumer Protection Agency yere no enkonkotwetwe enkomo eja Benjamin otimi kan FM suni ma chen mejo sumira na bibia boko de nyame adom me pacho bibia boko ye da se na ye nya ne tie se mo e de atu gutafo anim se ahoɔden a ya omunya de to omunyema mu no sa ahoɔden no a omunya mfa ntete nneema so sa na mwaka mira no kre sa pepe na ye nsemfo aye de to abonten no ye tire no efi se ya akoye ni so mamu ha ye wo no ebo no de itimi kosro de a omudi tim na bibi na se na me nta de no se nipo de mi ye de sa me see young family to be school say me am Bob Bra me at least my young adult life no me say prices between aba from star TV say dollar rate no exchange rate ade dia ye de prices ni full cost no me timi ake so sa because in 20 no the dollar no e cost so say na o mu 2 weeks using mechanism o mu use de so lorry say any say dollar rate so cost so no market will be to price na ekoso na especially for good for the code omo di bi $100 nti se nyame adom na dollar na ba form dia let's say omo so omo hwe na nyama prices no omo timi to so ba form same thing goes for petrol and lorry fares so if you say omo to so asa omo de omo timi print to pa no omo da se tie car ni 20% no so in can 5 years if you just a week but you see ase obi ayi ni omo nte se petrol no ya so sinti lorry fare no so e omo se sinti na ya de to amount. Okay, but what tie the gutafo nso kan hu se wo ba yen Ghana ha yen hye ni mra bi e hye obi kete se oniema na wakofa no ton ni sei enti se o pese wo ye ne bo ho bibi a enwo se koye o hye ni mumen koye adesrede
gutafoɔ position no muso musayi. They are all kind of NSA for every country you face in a free market. In economics, you better say is a free interplay of demand and supply and determine prices. NSA no question because men now, as I said, the communist countries you kind of price control, no matter. Now price control regime so in the late 70s are not over your time. So then on a moment tax stamp, on moment import stamps, on moment to kind of cover. So buying capital on the say, when you investment, a while or more day import stamps now more years. Find this in the name of the but member scenario back in you know, they are charging a charge. Yeah, man, move a yarn. And they say, think you are not good for any union normal Nigeria for no. Or move to be Jawo, yeah, who you are no. And I'm almost talking again with Ginasa. The Ginasa almost say, Ghana for the boarding. Me no want to be there, you see, 5 cities. The market has a light bulb, na yet one. Ghana need to only be a city. Nigeria, you know, booking in terms of only the 40 to 50%. Meaning an earn out of it. Sometimes, you know, beyond the economic, I think say, yeah, we have to buy into play role. Because if indeed it's just the factors of demand and supply and a determined prices are. The factors are showing that the price should come down. So why are the prices still up? A attitude, you see, by let me say what they're making automatic. Automatic. Okay. You see, say, one day, say, obviously, told the assessor, a cost for $1 in the motor, you see, I can't say, a assessor, the other end, and say, back home. It's true. You need to be so much to say, but consumers, you know, you have to be there. You will see this because the purchasing power rests with that. Say, they are in one city. Now, a amount of pure water, and the market value at car center. How much pure water necessary to 50 pesos? I will be 50 pesos, and now Mancasa, which will be a car center, pure water now. The people now must have 50 pesos, now to be for the other 50 pesos. I make only 30 pesos from them. It's a one city that we clear. 30 pesos, you make me out of me and but once I better against all the 50 pesos are now become extremely purchasing ability necessary. So I don't want making out on the so best. You see, then as a consumer, I will look for cheaper and other alternatives. You see, where they are best, the fact that you stress a month of what, 10 or more can. Almost a man born and not from encourage a good dinner will be our own hand. Another one so omotaika and say yes any man am so omote so dey yes omonti omati ombe hu bibi but ebra na dollar no was so no omudi sika kokofa nioma enti say ne uka so omra meton ma price no emiti nia dollar ne tie mprempren a wabokegu enti yen twen no omonton sa old stock no enwie enye ne kwan so ano no many of them now against her. They are not a two sides of a coin. They are only looking at the one side. Say, you are better to 2 million, so time prices in the cost. So almost all the time to find a lower price or more on a Soroma, and I mean, a two-sided affair. That time, if the dollar was, say, 14 figures, and I would have found your man buy it. And I would have found back home and say, and no profit margin, you are 17 to the and then you access it. You rather have a larger capital, I can say petrol. You're taking stations here. You don't know you have to petrol. And then say, I know you have to petrol. You need to petrol. You're going refinery. You have a better for more. If you 60,000 liters last year, you now say you are 2 million. You're on the profit margin should be by there 40%. And what are that? Let me tell you, I'm making you need to load the argument. Media cheaper. I don't know what that. It is price not to find. The only reasonable thing, of course, we have fair prices and competition there, but we don't really pay attention to it because I said there is a good external. You know, there are unions and all that. It didn't bomb nobody to say prices. But then, uncle. And there are markets that make a market savvy. May attempt to purchase hundreds be a war
Okansi lanes ne baako. Bibi sa ma me na msi o mami why dey hear me say na ne boy friend. I'm not sure but the demo 120. I'm sure ma so na wa ni say see na you no sure. I beg 100. Me no can I say about be 80 cedi. Then not say ideally no so we may keep profit of 20% to move bank from the beginning now you could have said say there on the back or you 80 and I say 90. But your market you give you near my wahano. I think it's a convenience market. Wow, no, it me a BC price down and I said, I will need to increase and deal with that. Because after you now will be say the before this Yama price about home. Here they are home because you will give you know what goes into your selling due to the clearing the profit margins and all because we are almost always constantly taking data on the service. You ain't in the cost. You are you say the my hot dog and I say the economics now, yes, can the year you will give you this prices maybe this never contract because we are even anticipating so with the coming week the carpet price this national drop. Okay. United say prices maybe almost not almost my neighbor from Maya a bit wide in Nama yet to be done. Sa pepe ya da se bebre ebre ni adaje wanyama ni atifo. Me ya mention me baba pa. Yani Ura Benjamin Akutuo, your head of complaints, Consumer Protection Agency, and you're in common on me pacho, ma yenko ye ni me fast dama boafo mu kra emu na no pay. Asedano ye shase ye free Winners Senior High School. Winners Senior High School ewo in Koko, Ghana Education Service. Ama wo mutumi nkrata admission 2022-2023. Academic year no gusu a ekoso den me pacho admission no ekoso enti fa aba ne bra. Akola na watro BC na wie no a computer no atoto na twene ba bia as school no kra ya ate afiri mu ani so no Fanny Bra Winners Senior High School yemfa nyamesom discipline emfantete no na omra meye panyini papa Winners ewo enkoko na Winners Senior High School ewo udi onya duru nkoko na ukase me ko Winners Senior High School a taxi bia do be ho akola akra be kire wo kwan me pa che o ya na wa hye ne nso ye wo eye courses bi ti say General Act, General Science, Business, Home Economics and Agric Science ye ni nyina e wo Winners Senior High School na ne tie ne say courses ya ye nia e demand practicals no ye wo sa yi ni nyina wo ho no mo a e be boa wo unti ti say science yi say yewo science lab kama inti unwie no enya se wahwe skeleton no book mu nko akeke wodi wani behunu no enipa ho akwa no ebe bodi ni nyina no onhwe ne keke wodi won nsa be so mu di wani behunu a wo beboa ma atimi enya nimde wa ade na wusua no ho afei yeba no home economics ne nso a yewo home economics practicals wo mu room kese wo ho a beboa wo ama watimi aye na won nsa akokwa so me pa cho Winners pe and what's our facilities in wo enkoko and inti ya na wo do ba no aba uwe chiri nti wo bisa se wo ba no be ne dem pa cho ye wo ba bia wo be da kama pa ba bia wo be da wo ntua sika e free and hostels ni e free e bia na wo ye dwumayini wa tro wase ni bi wo feli ye wo pese wo sign e chiro biom na wo pass yi on this time e pa cho e ya na wa ba Winners Senior High School ye won hwehwe kama de ma adwumayefo no a ubetumi aba be tro won sohwe no na watwa this time na ode ato aso akọ wadwuma enu achi nso esika sem sikatria no yete ase se oman ni mu niam anhye da nhye yi sa enti en kakra ubetua awia sa nhye no nso ewo ho afei enu achi ye wo Winners School Complex na eno no a free motofwa crèche nursery kindergarten kwa kudru eye primary no ye wo lower primary and ye wo upper primary into basic 1 ekopem 6 and a junior high school JHS no so Winners will be ewo oho and inti eya na wa hye ne nso ye wo ba bia nkola ne beda inti e bia pese do ba no kra beto ho no mo a obetumi de naba o ba beda ho no mo a ontua sika sanso so na ye wo cars a esesa mofra ne di frifie edo mo ba school mu ye wi ani asan de mo call back and inti ya na no so wa hye ne nso e de amame ye wo ye ni Chidom restaurant no e na yidi ani hwe e wo eye Obuoba unyatra Obuoba village no a nkoko amanfrom kwan no so na mekan
otra Obuoba village no wobehunu Winners Senior High School say a signboard no esi ho kama eye fitaa ne kokɔ ɛna ya paint esi kwan ne ho enti ode junction na ɛkɔ Captain Jesus ho no ano saa kwan no ana abefa so antenten so ode akɔ Winners school mu ho no mo yakɔgye asase kɛseɛ a ho no bibia wo hobi Winners ya na ebacho do na no de asɛm frɛ numbers isisi a ofra principal Amuzu principal Amuzu ofra no a ubonidin sɛ elder unya kasa pɛ okokra 0244 571927 0244 571927 and 0208 193788 0208 193788 enti Winners Senior High School and a Winners Divine Academy ni nyina e wo campus baako facilities wo ho space no so dedem kama a wo ba wo betumi asua de ama wo ho atɔ pa na ye free ho no mo ane de aseda ne bi nso ekɔ de ama Sami Kisi Ministries or the My Thanksgiving Experience 2023 at the Ebreo Nyankopon ya adom a bosom ya yekowuram ne de di kan pepepe and My Thanksgiving Experience no ye de Ebreo ebekɔ so CAC asori a ewo odan New Town eben it is the Lord Jamaica edan kama no nonum na dwumadie no ahyase a yes, behold, I will do a new thing. Maybe before fraud the amount. Inti ministers yaton sadia from Minister Jinkwa, Ohima Esther, Minister Tracy Domina, Minister Nefi, Shraba Prince, Minister Besmack. Na guest artist, Jack Alulume. One also so by 0205 045567. 0205 045567 and a 0240 777315 0240 777315 number abe fresh say sponsorship and say open direction de aba ho no mo no o fresh number no a ade say no bedi enkomo Frimpon Enterprise say Christmas yi obi na punuma to ho no mo ne niam no aye fofofo pa enti Christmas say bi ye mackerel bi na wo pe oil bi na wo pe emo gari bi na wo pe Tom Brown bi na wo pe ekwe bi na wo pe say eye rich choco bi na wo pe di akodandan wo ho ana ema sanitary pad bi na wo pe ade bi ade nipa ho ene ne aye die okọ Frimpon Enterprise a mepacha won sabe kadi say kra de ye friend odan mo sanse wo wura ho no mo a emu so kese bi bia wo pe bia no wonsa ebetumi aka na nimu te okasa nipa ho sere nipa ho o wabotre we nipa ho saa nso na adwumafo no nso etie eni tie bia wa bia provision store bi na wo pesa wo kɔ sesa nneoma ne bebre no akugum na wo tɔn a wonso so wanya mfaso adi a nipa cho enkonko tɔn wo abodenfo no hɔ a wono nso awasan kana nimu asi onkasa nipa ho omfa nipa nya hwe ene si waye yie na wenim sese wo wanko hɔ bie mu a ne so tɔn ne begu bra Frimpon Enterprise adwuma wura mo ana mo di sa din ne man no Madarina Hotel ase hɔ no mo ana obehunu no 0244 897525 0244 897525 and a 020647 3953 020647 3953 and only a number of friend Frimpon aje oso se bro nyan yegusu aye boaboa ye ho ye boaboa ye ho and nti se bia emma no o pet se cylinder burner ceiling fan rice cooker kettle blender bi na wankasa de aye wade wo fie no ma wonsanka wankasa wo de mema no so ye to shirt papa de ama wo mo na fe trousers kaki ni material no ya to papa no ani nyina Anointing Lady Enterprise ho ne ye call say ye shoes wrist watch ana say jeans sneakers ne trousers Lacoste round neck ene ne akaka ho no ni nyina ye benya wo Anointing Lady me no ka se wakofa bebre no a de aba ene mani ebo no so de da fam se tim oda NIB bank no ena yene ne die ne hwe wo mobile ho no mo a nti eya na wafrɛ Anointing Lady 0247 058102 0247 058102 eya number abɛfrɛ Anointing Lady Enterprise na wagye wo so Winners latest foam
Winners Enterprise the latest film kama pa na dia ba na ne tie nie. Winners Enterprise say wo latest film na no na nansan obi age atum ye di dwuma. Dan no Nyankopon adom atiti mu remu no. E wo so utumi nya mattress papa da so dan ni mu san say numu na wo da afebo na wo mattress ya wo da so no nso nya papa de a ene na akwakwa say de wasa akapo ma wanwam no mepa chew. Winners Enterprise the latest film no ye papa ma wo san ka bi say ye queen size a king size, a double size na wo per mattress no. Oko no mo a wonsa be kami. Na ebo no e da fam say team. Efo na ade papa sa akra de na efo se ne boarding. Nanso ene yesua se wunya kukuduro na utu ho na mo ko no mo a. Se usika betimi atobi. Ai enti eye Winners Enterprise and no pay me come for all latest film no e de ama ho. Na prince no mo a mo ye stuffing chairs no. Mo mfa mani nkyere mo Winners hwai. Na wokɔ hɔ no mo materials a wode yɛ wo stuffing chairs no nyina wo nsa bɛka bi sɛ ɛyɛ leather materials na wopɛ mattress bi a wopɛ no wokɔ hɔ a wo nsa bɛka afei yɛ ma no a wɔkɔ university yɛ ma no a wɔkɔ senior high school no yɛ ntɔ mattress papa mo na so ne nyina student mattress no ɛyɛ Winners Enterprise ɛna wo nsa bɛka bi ɛyɛ da so agyina carpenterfoɔ no hɔ a stuffing chairs na mo yɛ no wopɛ cushion wɔn 5 inches 4 inches 2 inches 1.5 and 1 inches no ade ani nyina cushion no onsa ebeka bi achim dan ye butuo ye ne bosome rural bank no na edi enmhwe ye ben liberty frɛ yen was 0546 305173 054631 305173 0546 305173 eno ne ye number obɛfrɛ na yetimi agye so medofo ma yentwa ye hombra ye ba enkomo no bibre no akam ye ya ntie say electricity ni ensuo Public Utilities Regulatory Commission omo so omo be kasa dia fa ho omo tene bo ne so ana ye ne den ye koba sa nkomo no ye bedi e de ama ho afi ye koba ne abu akam nyina nso so ye de be ma ho ene hye ne nso ye be ma wakwanya mo abam na won nso so abeto enkra tiewe mayen na ye ba ye nto aso banjo why go masa St Andrews asebubu wayek machine biemo afie we die eye bruta 7As 6As and 5As no abruso enti sesei sa wo beto forms e wo St Andrews SHS a the results ni bi na hwansa afie we ye the 999 candidates and a quatrain emu 997 and a qualify ye ko university wow we die e buru adwen ene ntiase so eno ntise wako school bi akọ felipoto e mane hawo kra for ani tremu St Andrews SHS say St Andrews ebi akwanya ama omo kọ form 3 enti ma wonye ha na be fa forms na tre wasi May June exams ni bi afia ebe enti masa akwanya we mpa ho fise me hu yanka na aka echi enti fresisia na je SHS 3 admission forms 0244 696911 and 0207 891004 St Andrews SHS. We are always in the lead. Say ebano ensamtrofo entity pa dia EPM Media College enkoko ene gina ne nanso pa omai Ghana mu hadie station bia wo begura mu no ubenya ojumayeni a owie suku ewo EPM Media College esane se yede discipline professionalism ene seriousness ene ye adwuma ewo EPM ntino ya wonsamtrofo akuku dama wo kire ye manoa de hyenenso ese admission forms aba out yentam beje wo de na watimi abeka yen ho ye radio any television courses ni nyina forms no brasuku no mu ewo enkoko hotel junction ana freyen 0241 393534 0241 393534 EPM Media College, raising professional media stars. Hey!
super some cement any superstar cement and sisi adie Messi for the contractor for nyina tuaguso some G's enterprise and akofa sa cement mienu adiaba ento ye Messi ni we contractor wo be ye project bia super some cement any superstar cement and no necessary water and one day ni grade no 42.5 hour and 32.5 hour na sa ukoto superstar cementa and no see 32.5 n Ghana nyina and no penny cementa and 55 kilos ya chow 5 kilos free ninina and some G's enterprise and ako fadia back moda some G's enterprise etonto iron raw size baby and unti wo pe super cement any superstar cement anase iron rods ni bie to aton some G's enterprise ewo akimoda amantra yene dux filling station no ene bo hwe ni mu frɛ wo mo ewo 0243 583190 One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Edeba Ahenkan 93.3 FM. They say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. They say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Edeba Ahenkan 93.3 FM. Me pa choye da sese wa twen ama yakotonkra aba hyene so ma che ni dwumadia ogusu a wutie no edin ofre me Obuoba Ofori Amanfo Simano enson ena abo apa anopa nonkron eho ene eye yawoda yeda so a obru nyabosome ni mu ene safe na do feed na to ha the 22nd day of December 2022 match da so sinkonwa kese so ye di enkomo no one after the other ye di bebre nu asafe no adwane de ene na wahwere bebre nu abatenka achi ni aka no so edoso AHENKAN Asatec Roofing Company Semin Kanchero say a total roofing solution. San say almost the long span roofing sheet products are hoodwono aba mounting so sanding seam self lock IDTIBR. Size is also your 0.3 mm copim 0.6 mm. Standard roofing sheet your aluminium, alusink, galvanized, colored rubber. Ningina oho. Ridge caps, rain gutters, valley gutters, and a side stream no. Nina accessories ya obawa wonsabe kebi ya bane nadwano so a colored nails wire nails ya roofing nails wo ho China Turkey German metal doors nso so you will be me pa cho achimodan ya ne Kia station ne die ne hwe wo dwakese no achi ho no mo tema ya wo old CMB Cocoa warehouse ya the block factory abeka ho me koba meka ho asem e de akire o ye kona yakọ akodi enkomodi afa 80 million cedis ya sisi ye ya me no ka sei nka ye de call national cathedral ye nya mfa nko ye twam no ye sesa 80 million no omfa nko ministry of communications and digitalization e hono mo ene ye so omfa sa sika nko na enema bi a ehia wo mo no omfa nkonkonko ye enye national cathedral na nana kwame akati ye governance aspect yene ne nkotwetwe mu nkomo na wote me kan kana fim suni ma che enya omira na bibia boko de odon father ma oreyenso okay ede radia sinti enra ne yada no na members of parliament as at 4 am no mo parliament aden a omo ne aban etwe dawere e wo sa sikai eso 80 million anke de kwakwa national cathedral sesi ya no ye yi afri ho ne kwan so ano no medase amen nchia obio na nchia ewiase nyina wonu ano pay agibre na yiti AHENKAN FM bi so ehwe through social media handles na face so ye nna nyankopon na ye ma ye ho official pa isan se nyankopon ama afi asu ni ye ase eti ase na ye ho odi ni nyare ya ni na adanka oyeba ye se jumadi a ye nuanom
MPs adi ya nneɛma mmienu yɛn nyinaa bɛka yɛ a yɛma mpanin ɛbrɛ kakra na ɔde to wiase nyinaa anim sɛ ɔhyɛ yɛano bɛ sɛ ɔbɛsi n'asɔredan de ama no onyankopɔn ade no ɔdi nkonim wɔ abatoa na ɛwɔ no mu a nokorɛ onyankopɔn nso hwɛ ne wura Akufo-Addo adom ampanampa ɔdi nkonim ɔyɛ n'adwene nkyɛn anaa wayɛ n'adwene sɛ bɔ a ɔhyɛ nyame no ɔbɛdi so ɛyɛ sɛ ɔhyɛ bɔ a ɔbɛdi so sɛbi ɔhyɛ nipa dasani koraa bɔ a na wɔani so a ɛwɔ akatua kampɛ sɛ wahyɛ nyame bɔ na wɔani so nti no ɛyɛ sɛ Akufo-Addo bɛdi saa bɔhyɛ no a wɔhyɛ nyame no so na yɛka asɛm bi sɛ nanso means so many things sɛbi nya do sɛbi ɛsɔn osi asɔrdan na mene ne yɛ adwen sɛ yɛbɛsi hyiadan a ɛyɛ national na yɛde ama nyankopɔn na asɛmbisa ne sɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɔhyɛ nyame bɔ no ne deɛ na meni wɔde meni adan sɛ mefa nyɛ asɛm ka ɔka so de ne bɔtɔm sika ne bɛsi dan no anaasɛ de ɔman gya na sika ne bɛsi dan no mete ha meka sɛ nyankopɔn ma adeɛ kye me a sɛde maakɔtɔ odwan ɛde akɔkyɛ tebɛ nso mu a asɛmbisa sɛ mede ne bɔtɔm sika ne ɛkɔtɔ anaasɛ mede Ghana sika obi a meyɛ adwuma bɛdi mafu sika ne ɛkɔtɔ Nana Akufo-Addo deɛ ɔsɛ yɛwura mampani wohu no sɛ ɛyɛ adwuma na Ghana ma yɛn afa no me sika wɔ mu wo sika wɔ mu yɛn na sign contract sɛ Akufo-Addo yɛbɛyɛ mampani ma yɛn mfie 9 so a fa yɛ man so hɔ ma yɛn enti Nana Akufo-Addo hyɛ mampani bɔ me deɛ mesa n'akyi na nneɛma sɛm bisa ne sɛ adɛn na wanka sɛ ɔde ne bosom akatua bɛsi dan no na mmom no wanka sɛ bi nso ɔde ɔman sika no bɛsi dan wankyerɛm na hɔ nom no na wɔ sɛ nka mmea ne wɔyɛ nsɛmtwerɛfoɔ no yɛbu binom a yɛbɛnya akɔnya nti bisa ne sɛ mampani wo ba a wode Ghana sika no bɛsi anaa anaasɛ ɔde ɔwɔ bosom akatua no bɛsi hɔ nom no it was a laugh or it was a downside of the media men in Ghana. You could have asked me, but it's on our penny Akufo-Addo sit down legitimate. There's maybe to swim there and then called my Ghana scan this. It is a massive job for a sequania and Yantuma. Make fossil, it's answer the old my near Barbie Duno. Say, and the common Dipa. Young Henry, my Koso system. The Kong almost swim one in Crassier. Uko akwanya enye uko apomodia enye enti ye chire man no chire man ne se de me de ba do de ba da nyina de abuma ye man ni but ye mfa man sika enkoye ba akofo bo sha obi hye obi beka se bia de wo nyi nyamesumu ni na nyamesumu di pa but ye hwe hu se Ghana man mu an ye secular means ye bi suma hodo ye nyanom nkamufo masidi a wo fe na national box but ye musa so mu de Ghana sika ne siyana sorry and I musa se bia omo de omampani bi na de Ghana sika de na sabo musima wo mu ana ye wuru se ye obudi sifo ha ye hindi fo ha ye wo ale Christian fo ha ye wo nananom bi som a musa omampani fo mpa je beka se amosom fo ya na se asomo mugu nsa enti se na Akufo-Addo si Christopher de ya nkamufo de lokutua ka ma wo mana yewia yebesu yebesi bia ma ensagufo somfo ana yebesi bia ma we yebesi national category no is meant for Christopher ana say it's meant for soma hodo nyina se o to din se bi mpa ni sise bia som bia bu pedi awuma o masom ene ti wi na bia bo somfo ko na yakobu nsa eduru fia da nkamufo ko na yakotem eduru Hare Krishna for so ana ko but here is the case and na wo see no eye see bisi na emu manze nke de Ghana sika na esi opa media mekanachi onfa ne bosu akatua ensi eno na che ne se wo share bon but wan ko share bon se me de Ghana fo sika wo sika na Akufo-Addo de ha ye nyina na ye dia parliamentarians kene so a ebetia me ebetia wo ebetia obi a wo tini bia enti eye se na Akufo-Addo be si nyame asore dan ye Christopher de se de ogusu a wo si no na emu manze de Ghana sika na esi onfa ne bosu akatua ensi and they will see our near from the event. I said, just for Ukraine, a pass of Ukraine. It's also mine. Your Catholic company, yes, Uncle Foka. And now, China say, you heard the guy, of course, I am a Sky Quacoji. A home, Chama, no Kaya, a self fair new woman, a Sukufu school, young from my Juma. Who was from Pa, you need Makuma community, the new wisdom. But
sikasemunta enye no nko a ti o hwe pension fudika na no te ya labor union wonum se Monday eko Ghana for adwumayefo nyina yen we susanso a de beba enne apemfo ye kase go fugu hospital a epe ayaresa it is a Monday nyame anye ya dom na se labor fo yi ampanyampa almost satisfied ya yeni amma ni ye mamma ni ye yire nom ni ye papa nom ni ye mama ni go hospital o me da tena wiase enye o munku o prison for ebinum wole man I was a judge for tena o masem say empan say o mu cost just one day kwampa so so de ba yen she local government services as 261 district assembly in Ghana o mu nyina so mu nkwa adwuma yen hwe teacher for say yan yen ntem ni ku rescue mo because school you go ni na na o tumi ni tent na Ghana for school ni di university for technical schools secondary school DHS basic schools kese wo hwe man mu hadwuma fu wo Ghana nyina bi eni na egu foma asem media menti bida ni se bia wat bida so ene ba ede ma no sie na wa send ogusa ma de mestre yi wa mampani ne se bo send de meta na chi kufu se biu ni pe bi no mu de na emu no ma on fa Ghana ska media right from the one the can people no more videos but makana ne bebre se mampani si sia dan na eye because Pentecost will be assemblies will be you but obi asol esum ye Ghana ha bia wo nkamofo company ye wo nkamosoma hodo bi ye wo tigani ye wo ambi ye wo alsuna ye wo so esum nyina obi a wo ba bi ohia ena wo maka bo masikase ba ko se hanum ne ba so bi se ko ba be hia but study me de nim bi ana wo nim abetumi aka akire me ne esefo nyina bi ana de Ghana ska na ri si ma wo mu a entiga mampani advice me tinda ma mampani wa bra wo tie ne no so go mo di se study the manutia na the big time ka akira na wa akire me saa so na asema making me nim ti di parliament na ko bona mane opanka onye ne fundraising e we fundraising how ba be boa uko wi asi nyina there are so many ways to kill a cat ubeti me dey see was say me pese me see sorry dan me nyankopon wo Ghana na seed money me na ko fare me the capital this amount to seed about here let's say asom ahudu fuku abo ha no mo pese be say mu no mo aye ni di next segment Ghana ha no nyankopon ache ebinom nsem achedie amampani tusa na mo ya I'm telling you for a fact and even a typical example here COVID bring more private sector we are a fund that donations are a coy and even NDC recently within 12 days how much says one more donation so we 1,083,000 within 12 days 1 million wa bless on na kupa do so pay 80 something ya me sama another example krompo ye hwe afeche fanda ye tie she donation se ko ye e dis na kufa do tie mi no pay ya me susu am the man free of charge me get office fee and say onye the fundraising on one some penny butum sika mo ase on to be say then the person is still man yankopon ye kristo fo shia dan me di sika se ko na asempo ato mestre se adomfo emeboa me akufo ado na me si dan we nche agidifo wo Ghana na say fundraising crowd e bezi make so much as you say board of trustee ya tie o mo na mo o mo so raise funds sa me ya we onye no officially no on one say kufa no fund something so mo stress on to be say me mfa Ghana sika nko ho me mo mestre se agidifo ana say ajamasumfo ni na mo kramufo ko ma beboa because so bakaya ye na chief imam yakopon shira no there are so many fans papa what sabi katida ko fan ko so kaya wa donate bi minim so kaya yes so the see wa ye mpani fo Ghana ha yakopon adom wo musika no bomba boa ma ko follow na sa dan no he said that no betumi akọ elsewhere all over the world akọ sika the last time one of the media has been in present an calculation. Even Christopher Ghana has here constitutes about 70% of the population. Obia Kwe changing one city. Meaning, I know, calculator.
security 1 city by 70%, they multiply by a year. Even sky. Bibre. According to Sandy Pano, calculate on a year, you know. Or mine will be more than 15 minutes go for the open. But here is the case, your man penny for the star bed, you know. A swam in the new while Brian is okay. We are who posi and conquer Sambalat ni Tobia. Oh, Pampany or Casta on Yam. Sambalat in any Tobia, Sebi Yard, 24 Pantene, and Yamma. So, yes, and I will name you pursue, make today as in Pufo. Oposu is different from different opinion. There are so many definitions to the word. Maybe I'm a layman. I won't agree with you by using the word opposing. But most of the people you say you use the word different opinion. But that's what I say. Although not DNA say obesity dino. Mr. Magiani say there's a fine way to see. There's a word you oppose. Name more opposes here the young penny wins, you know. Woman or me Sambalat for one. But ever since I will buy no, meaning this will be a sorry son of the company to see in you. Omina drink Kroya, which is I don't mean no Macasa Moka. Or anybody why never cast a woman in Yamasomoso. Or my big catch on ye secular. Said you go in Sassum Yamia, make us away bonnet. Or the woman bought from Sumyamia, make us away bonnet. Look at a Bible, Kohi Baba, make us away bonnet. Who Koya Hare Krishna, some Buddhist, Hindu, normally I didn't a summa Kaibubi and Wa, may make us away bonnet. But means Susi and say, Yen Sidine, they will be young for conversation. Because some you say, oh, your mind gun is to carry me no yet why Tria and the Triani is here. Ecosivia, said me, may able some for Penny Wagana, make cut your sister, some for Damaye. May have a Christian in here, make us a year, dear Maye. The summa will be a mess support two, so most you propose Amra. Say, or mine will see a dear Maye. A Cobasta, there may be curiosity in the country. And the brass to say, young way and countryman penny say, a dan was in the air, name my own fagana, on fun, and I say, on fat athletica, on fat chance and country gunner for we are seeing. I said, me and another uncle for it. Miss Susu say, Mr. Dine, I'm in Yami. Now I did before, and I say Christopher, a brother, I'm a harbor some young couple. Name best dress in the Sika Malaysia into a dome for the okay. Okay. Very well. A point has been made. Into here that Sebiani Abesamba won't change. Okay. Amen. Inti yene nana kwame akati wo ye governance expect ene ene kwotwetwe enkomo no na migusu ameka AHENKAN933FM nsem ede achro na block factory no wo Intiamwa Hotel Junction eben Ash Foam Depot no e ba chawo ko hono mu a wonsa ebeka bi na ne tie ne se obetimi akutie sika ne kakra on utia ne kakra sa na ebo anu wie pe wa beje wade de ko blocks na wo pe se ye abo anwea ne keka ho na wo pe no ko hono mu a wonsa beka ni nyina 0245 979311 0245 979311 eno ne ye number abefre AHENKAN933FM Asatek Roofing Company na womo age wo so sesi ade wanu mu yinka na wa na opew wanu mu yinka na wa na pe because if fibra light farmer womo de womo ndro di ba yi ya ka ho asem womo aye oseti akọ atu ho na mo ne de yete ha yi na mo de ho adansedie de ba de bia sanse light farmer ndro no de aba fem black syrup no eye ma ne ho adwuma na gingiva gel no nso aye anum adwuma no ama ahoto eni asundwe nko a ena abefie ho no mo emma no akane na mu use emergency contraceptive ene mo pese wo yi free ho na wotumi wo ama wo ho aye dendenden de ama wo no me kanfo femi black syrup ne de ama wo nsaka bia ebi yi moja su fine wo nsakra no wuntumi mu ntumi nkwa fechire ni bi ebi eba batebubu ne ne ansem bebre ebe yi ni nyina de free ho ama wasum adwo awo nso obetumi awo ama nije abefie ho
na abusua ne wo mu nie NBF no de eye num nko adwuma nti ebia wanum yi nka wo kasa gu nipa so no mu nyina ekọ machi onse de nhu ade kode eye o se nipa mpe wasem ye pe wasem pa but wanum no ye ho adwuma na ho ntɔ ma wo nsanka gingiva gel no na enyi sa wo ha no nyina emfem free ho baabi biara ye to aduro o my Ghana mu ha no mo pharmacy biara drugstore biara wo nsa betimi aka NBF gingiva gel no ebi wo ho unya duru ho no mo anu afre number C 0542 92 9628 0542929628 and a 0244661941 0244661941 ofre sa number no amedofo enkomo bie wo bia enu obedi na aye kama pa omamfo a ewo bibie ni beko 180 plus pharmacy Kinako pharmacy Doma Hinkru ko Jojani pharmacy na Man Sky Herbal Pharma Trust Echo Jukard Pharma Trust ni Jukard nso ye nyina ye wo kasoa Otnek pharmacy Azuma pharmacy watamale Misty Ashtown Lansa Chemist na Sempa nyina wo Kumase Topper pharmacies ewo Tema Ekus pharmacy Lina Ventures na Widama ewo Ashaiman Kingswalk Herbal Kelmet and a Destiny Link ye nyina ye wo kanshi inti so call kanshi na ko fe nru no an wakai Kofoduafo call Gibson Pharmacy oko ho no mo a won sabe timi aka ye nru bi na dwuma odi kodie no odi akodi na boa wo kama Action Progressive Institute nsunie Nyankopon adom sisi aka nafu amakmako nkron na ye de bosumi we yakugu ni ekọ bosumi foforo January no emu yewura January mu pe ye de first badge na de ekọ China entu pese China kwantu ewuko bia akwanya ni nie se wawie JHS eye NAPTEC NVTI City and Girls wasi na wie ye why degree bia na se skilled oriented certificate bia na wawie ni kurawo mepache obetimi do ho ahya kwanya mu bi ne yete ne se ye de Ghana fo ekọ China komo madwuma ye wo kwa kusua adwuma no akoye ne na ayi afi na chiri no se uhunu wado yi a abomu no ye beti ne bebre e de ama wo ye befu adwuma mu amwa ye adwuma wo China ho atua wo kama wo wani age kwa ye de wo kọ no obisa senti ye kwa ye bekoda he ba bia bekoda aduane a obedi bosumi bia nso ye bema 1500 enu ye sika ye de bema wo enya akatua e allowance na allowance mponi edi a ene na enya senketo a e ba to akwanya yi mema ne empa wo ho nyame ya adoma next month ye the first badge na ekọ Bra Action Progressive Institute ye campus o Madina na mepacha won so enkomo no ne aka wo mu bia no bra bi tie mu yie ye de bosumi miensa be kire wo China kasa na bosumi mienu ye de aka ho e wo China ho China ne ye de mu kọ companies ye wo China na epenkrofo no ma ye dwuma da na ye di mu nkomo nti we nya fe na meka sakra bra ho bebre e ba cha numbers ni 0544 099958 0544 099958 and a 0208 985488 0208 985488 China companies ni pe nipa eno ma ye dwuma fa wo ho hye sa akwanya mu bi Action Chrono so sanye pre-SHS classes and a free computer classes. Edima BC graduate. Your boarding facilities wo ho. Wasi ye gya disuafo ho mo musua ye remedials. Form 1 copy form 3 GHS ni senior high KG nursery. Your day and a boarding facilities wo ho de mamu nyina. Momfa mo ho nhye mu bi na entimi emwa wo. Afei Nyankopon ya domo a aka nane kakra bi ne de bosumi yakwa wie ye on 31st night no be call the wen okay King of Grace 47 kan je say odi unya hu ba bi abekọ no abraye ho King of Grace Chapel Ghana e wa achim asene enkura bata ne dos ne mum na tran akasie mu no asene ye ne amusie no ne die ne muhwe 31st night o pe ba bi akwa asori ho na wo so okọ sanse ho be ye de o ba no wa shata de fita o hanki fita sanse ye bebu si ade Nyankopon ase e wo ne nsenkyere ne ne hwe sopa enu achi ye wie 31st ne pe ye bekwa ko home kakra 16th January ekopim 29th January no ye de nafu adu nan dwumadi akonkyere ne mpae body hyehye so se ne be ya obehye wafe no ase eyie
but aye that's one say momfa Kristo na dwuma ne nkyere wiase dwumadie ne bekoso achemo asene asori dan kese no emu eya na wa hye ne nso yakiche mu mienu yewo anopa ene anwumre anopa no nonum kopim no nsia gba pa mu ena anwumre no so ye no nan agba pa mu kopim se no nwotwe bebo fa wo hu hye mu bi na beboa wo 27 for no eye all night eno so oba wo hye fitaa na 29 for na ye wie no ya ye odo adidi na odo adidi ne mo ya we ye odo adidi no ye wo fufuo ye no mo nkwan ye twimako ka banku e kan ye na to so etiti bidi e de ensasrasra ye furu so ya ye bi da nti ye se ye sen ba be ya enwo sa wogi ye chine 29 for ni besi kwasiada na kwasiada ne ye kwa Bible no ena Noah ye say ni nyina de besi nkyɛn na fei ya bie Bible a eye fufuo Bible no ya biem emutuo Bible no ya biem banku Bible no eno ne ye bebiem o ba fo bibra no mra medidi bi why sanse ye se wonkwan wudi a wonkwan woyo enti fo bibra no no nso emra medibi eno ne 29th ebekoso wo King of Grace na we no eye branches ni nyina na beka abomu edi sa adwuma nti ya no ahye ne nso dwumadie mpanimfo bi ato nsade afrom mo meka sase ne doso na yenam se ya akonkyere ne mpaibo nti anwumre bia nunum ene ebebreki yen akonkyere no o breki a obeba bebreki wa sore ho na eya ahye ne nso ye bema okoko ene burudu enafu adu nan ni nyina o koko ni burudu ye de bema wo King of Grace osofo efun kansa no oye showman abusia akasafo ni ye wo Elder Emmanuel Asante Asene on air presiding oho Elder Emmanuel Champon anamase Evangelist Kofi Amuakon Aboabo Elder Michael Techi Achimodan Elder Paul Sian Asen Aurabo Reverend Bright Ofori Amanfo Sikuma Elder Kweku Nkrumah Frekas Esu Vision Vocational Training branch no no na ehweso and prophetess Mrs. Mary Nkansa so ba Obuoba Ofori Amanfo ono so gina mu den aye nyina ebeye dikadikadikadika ho nti ya na so do ho ahyemu ebi na dwumadie nyina no esi Reverend Frank Kwasi Nkansa nan so adumura ose obehwe yen so adumura enti bibia ebeye nhira ne ya ye de kese yemfa sedan koma wo mo afei Jubilee Hospital so ye nipa de eden a wo bompa ni nyina chie no honam fam no ho dodo wo se wo ba ni etimi hwewo nti de eye gina ho na ge yemfa nto ne yenhwewo wo nipa dua mu akwa mu beto aduro wafa yafunu ye dandan wo eni afei wawo awie no nso ye dandan wo yesi yenkonkoye operation brane ncheke ma wo oba wafa yafunu bra bre na so yanko popese o se wasumdwe mu oba your midwives wo hono mo mutimu abobe opa brane ntwa wo scan ye hwesa bofra no de ye na se wona yi mema no mo mecheke mo prostrate eno achi wani utumi so mposa se de wasokrafo batade mu no wan hwe wani ni bebo ebetu brane nche checking fam o se kuoko a ye bema ho aduru diabetes ne hypertension so ye ma ho ntete ya canteen su ni aduane ye gina ne nan so ne ye di ho dwuma wo ho insurance no so ye geo national and a private de no ye gi Obuoba Amanfo Bridge no so na be hunu Jubilee Hospital frame 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 Jubilee Hospital ose eyewo awunti ne wo ho na nyankopon ya adoma ochena efia dambo a ochena achi eye memene da Ahenkan FM yen Christmas festival no baso den enti memene da ye ochena chi no agokansie ene ye de hyehye so agokansie ni mu no ene ye to nsafro se won so bra be support to team sanse ye wo Aboabo Wonders FC Batabi FC omo group B ye wo young members of Barcelona ye chai twondinitia from say YMB omo ba ye wo Batuka Stars nso so wo hono mo a nyina edo mo ho awura dwumadie mu a hwan ene eba beje kuruwa no esi so no akyede ewu mu no hwan na ebeje ya no beta wo mo achi ansana no Ahenkan fo obedi kan bo omo wi a na dwumadie no aka ne nyina ato so kama wo ye company person obe sponsor
0244290093 0244290093 na nyankopɔn yɛ adom a 26 no nso ɛyɛ awurade adidie kɛseɛ paa boxing day no mebakyɛw 26 no boxing day no yɛne enyanka ɛne nwusia ɛna ɛka bom yɛde sere yɛbɛhyɛ mu anim yɛde bɛhyɛ mu afono mu ma woyɛ company wopɛ sɛ wobɛka yɛn ho no yɛ saa adɔ yɛ kɛseɛ yi a ɛyɛ 0554 2723 93 0554 2723 93 ɛno ne yɛ number bɛfrɛ na yɛtimi agye wo so companies yada roma ɛna yɛsi nkonnwa a yɛtimi ɛsom mo wɔ ɛkwan sononko ɛso na yɛbɛhwɛ ne ama ɔkwan no aba mu bi ba ma memfa some messages ya mode baayɛ ɛntoa so ɛma wo Say, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Abusia ma memfa ma dwenkyere bia mede ba yɛmfa nto aso na yɛma okwan ne brɛ mu ebi we say your friend no Salia Fuseni ɛna ɔse good morning special host to ɔmayen ɔse nyankopɔn nhyira yɛn pa fishi apa nyina keka ho bi yɛda ase yawuza nso di firi so ame no de aba no ɔse undeniably no ɛyade a economic challenges no egusu a ɛkɔ ɛmfa ho si atetete nneɛma so deɛ but still ɛnɛ yate fuel so siri nso gusu a appreciate nanso ɛyade a ukɔdwemu nneɛma boɔden wɔka ho asɛm ɔsɛ nkyia nkɔmɔ honorable Frank Anodompre ɛna honorable Marcel Ofusu Boache ɔso yɛ MC Sowame teacher Kujo Tepa anyinasu so no ɔno nso de aba ɔsɛ deɛ bɛn pa ne ntia NDC foɔ wɔn hwehwɛ National Cathedral yɛbɛsie mo adwi ho adwi asambala tene tobiafoɔ no no wɔn asɔre deɛ tia Nehemiah nanso Nehemiah stood up saa hwema no wɔ hɔ na ɔkyɛ sɛ deɛ tie bia no Ghana bɛdi nkonim ɛdeɛ bɛn pa na ɔmo gye free yɛ National Cathedral mu okay ɔno nso no deɛ ɔde aba no obisa sɛ ɔmo yɛ antichrist ana wi wo hɔ yi yɛn to aso ne nko yɛnim amisa okay Mamifa we Opadimo Felix and so ne deɛ ɔde aba nie ɔse your friend DJ Opadimo ɔwɔ Kumasi Swami NDC people no so mu edi agro na ɔmo feel sɛ ɔmbɛba power 2024 ɛno deɛ ɔmo forget you na ɔmo pa deɛ to me ɛnyɛ nnɛ ɛna ɔmo benya bie ɛnkyia nkɔma chairman ɔde ne ho kwaku apia Vice President Dr. Mahamadou Bawumia lawyer Justin Kodia Frimpong ɔse Ghana bɛyɛ yie ne mentor Kwame NPP nso wɔ chiawo Amisco Spelele Kaswa se hawa kumsing tuaso. Ɔse global crisis na ekoso. Economy no a ebu dambare no. O di show mampani akufo adu enye yi. Eye global. Na nso hwɛ sɛ de ne mampani tutu ne yoma ma ne me ya akono no a bibia be yi. Ghana be yi. Ghana be fine ɛna ɔde aba ɛwɔ ɛha. Enchankoma Honorable Mavis Hawa Kumsin, Dr. Bawumia, Honorable Justina Marigold Asan, and MC Honorable Anita Love Obo Amisa. Ami school spelele kaswa ne de baye enono. Aaron Babako Kokomisa and so dia batintin waha mebaso. Messages in the doorso. If I don't sube to me abem 0554 820910 0554 820910 and only a number ubetumi abaso na wo nkratu bi a wo de ama abusuafo nti afimu nyina enkratu no ene ye di sia na kyese eno no awampani nkasa na fe yemram. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, my main call home so. Me told you maybe I can say free. Okay, say free. Muchia. I see. And where we? Oh, okay. So be a here or hot here.
mpachawa obi ahụ yawa yate yɛma mo afihyi apa yɛntie o afɛ kɔmɛti afɛ sɛ ne nyina yɛ tia sɛ obi ahụ ahụ ne wɔ nkwa saa yɛntie o bɛdi kan abɔ ma ba so adwubɔ papa mo yɛ ho de bia metie mu na mo adwuma mo yɛ no m'ani gye ho papapapapapa yɛakoma so nsɛm ɛne de yɛhia yɛn paa na ɛyɛ mo kama me because mehwɛ the way a mo si yɛ no ne sɛ deɛ mo si ka nsɛm no nneɔma ɛha yɛn mo de to mpanimfoɔ no anim tumi frɛ bi ma wɔba bɛkyerɛ mu ne ade no a sɛ saa rada stations no nyinaa yɛ a nka menye de sɛ Ghana yɛwɔ ahohiahia mu sei sɛ yɛnkɔ ahokyerɛ mu sei koraa nka nneɔma bebree bɛsesa nti mebɔ ma ba so paa ɛna deɛ mɛka atwa toɔ no sɛ wei ka ho a wei ne mpanyienu a maka sɛ ɔman no mmara no ɛsɛ sɛ wɔhwɛ no wɔsesɛ no because mpanimfoɔ no mmara bi wɔ hɔ a wɔhyɛ a wɔn no ebi nka wɔn nti na mma na wɔtuma mu ni no wo ho kyerɛ wo koraa na ohun sɛ wo ho kyerɛ wo because ahokyerɛ no ebi nka no ɛna mmara na wɔahyɛ ama no ɛyɛ wo ebi nka wo no wɔho nti na ma tam bia man no ahokyerɛ mu bia na ma ho kyerɛ wo ho kyerɛ wo na ɔka nso a ɔno ebi nka no nti no ohun deɛ wo kom nti me dama se paa sɛ ya mo yɛ ne saa man mo nkɔ so ara mo yɛ ne saa yate amen amen yɛn nso yɛda ase bebree nti mukyiafoɔ ɛna yɛde wɔn deɛ de baeɛ no nso bɛtumi aba ɛbɛkyɛ wodi ni baabi akasɛ firi anwa apo mmɔkɔ deɛ afihyia pa nso we the national nkatu nti we ene de ye mu bi achi bi dia afihyia pa ma the whole oman Ghana obi etiemi a the great anwani mu bia afihyia pa ne kan se bi refufum ye ma ye se afiwi mu no bi refufum a nyanya enyema boni ebia ye nyina yantum na afoforo kuro no yenye nyama kwa na ni Israel nshiro bia odi ankan mana afisia pakete pa otiemi a anwani me tia mi bro na de anwa yate ye da se bebre ya anwa no o see the great anwa. Can you imagine that? Or the great ya kan ho no we want to di baby akase free Obuoba me fa so mi dia dia Georgia Obuoba Georgia yintie we afishia pa Obuoba afi enko emesan ye ho na ye da so asiase Obuoba mamindin kama wa fisha pa woni wojuma e phone na Obuoba mo ye ahenkan mo ye champion keke Obuoba nyame onhira mo no omma amodeden ensambra mo so Obuoba me raho anape me Obuoba me raho pa because Obuoba said ya Ghana ye di buru nya Obuoba ba krom na be hwe kama ya ma adwen so Obuoba me fa akokɔ kɛseɛ bi kura e de amanta no de na abrew Obuoba me ko gyina kokɔ yi ho a mintimi ntɔ Obuoba adan na adan ye kɔto aba na fe nipa ho kyerɛ ne pa afi a ye bedi afi so afi ni hia no so anke se sika kakra ba krom no sɛ Obuoba sɛ aban we die Obuoba ko kan ye fi se bi a wotan aban no ana se odi bi sa Obuoba adan na na ma nipa ho yera ne ha Obuoba no man koyi eno man koyi say yin na ya sesa ne yin na ya de adwen ene yesusu e de tie tremu say jata eti don do man ma Obuoba ense by you run ese mu ana aka wan ya fe so wa ba be savage yen wa be de ya free sa anwo tre na anwo yira ya ne pa wo mi mu no Obuoba no ma no won tinto ma Obuoba adi ntia Obuoba boni be pa na ye boni ne say ye kwasa life to aba say ye pense sa na Obuoba some mistake ni the Ghana for ye menye some mistake from so we ya ne be ye ntie na ntie wo twe atwamu so mo 2 more na abetin no 2 more je ni mu di Obuoba ye say ye pedade e chebi adentia yate na wo yira na no man ko yi Obuoba David I mean who abanpon say aban we say that Obuoba apensha pa woni nyame ye adwuma me tia ndi sifo ina omo eje wo so a Georgia oh there be we brutal me pa cho udin be bia akase free FM ko bi me ka se fi about we me pa cho yintio so Obuoba ye da wa se bia do adwuma ko mai omo me me ha no any no organizer for no this year David ya to see a lot of things but this year we organizer shop bia wo mo principle at talomo post point 15 series
who computer at 3 cities. In Obuoba, some year drivers for them. Some should not be big now. Okay. Yen so ye da se bebre nti ye nwia be ma call bi ono ne nkrato no call the ma vulcanizers no munya dia moye no me ba cho udini baby a so kase free. Obo. Yes sir. Obo no si Japan. Afin kometi yu na bibi aboko de Boko pa na won so e. Nyame adumo na de na ese de mete wo nka che yi. Obete menka. Okay, na ayi book money edi ni birthday o china be ye 1 week. Yes party bi o man so ho. Eye de ne de wa amfre yen yi o ya sebo party do yen. Na wa we ni chairman to me ankwase. No ma ba ku mi do binti. Wenti mi anko. Oye nti me de me ankwase bi. Okay, but say mu di afashe ahontan on. Ahontan no ma. Ya ko ni na kura wi. Ahontan ni nneoma. Ahontan no ma so. Oh, okay. Say ye come ade. Oh, obo kama papa na me ya gasa ya papa. Bok papa obo nya ono a nka ahontan ni no ma fa so nka twa ma so. Na nakofo ne se ma no se on ka no ho na ne nyume bia o ye bia no on to supengu so. No mo a chiase. Na se de na a chiase na ya mobo ya mre na tete. Awda konkwa ne ne bi no a chiase no. Esa se bok money. Ni no me be tutu na kwamta ma a chiase se ni gaba ho. A o tse Christmas ekoi. Anam no so ntino mbu ni bebre na atwe ko no ho no mo akwa de kwadwo mani kakra. Na nakofo na dance pa. Boku da nakofo nshira no. Yate Obuoba nakofo nshira odi ahenkan. Na onto ensupangu na dina bia o ye bia so. Me ma na fi japan so. Frederick kakata se first achiafe ke nakofo nshira no. Na onto ensupangu na dina o ye so. Ene mo members na mo ye dina ni na ahenkan de. Sama ma ya wiki mu a nka yenim so radio station ni nyina obi a ehu de oka mu de ye tie mu na me sa so boso baraji a ana MC Ofori me ma me go for when nyina fisha pa o so da kai na wo da ba chiase me so for say wo na si aso wo da ka na wo de ba chiase na de ba ba chie no pray answer to me kan de na vulcanizers no so no yesre mo most more reason is saying me ba cho udin ni baby akasa free me ba cho yesre ko abna bo ahe me ka so bi platform bedroom enterprise me ba cho yenti o obo me ma official pa o afin committee nyina ma abusia nyina official pa o mu nyina eno ana wo beka ne no de eno no tele bi anu akonkwa yente wo nka kra o wone no wa chiri pa binim oh there be Jesus san ababium eja na ashifon yi kobike unto bi nche no if I told you maybe I can say hello yes sir Obuoba uni ani dela de ni asama nkesi me pacho yenti o Obuoba ye mo ma baso ni adumapa mood na yemfa official pa ama henkan form FM for moduma ifo nyina ye mo official pa bompa ise afie betim na ahenkan nya TV station aka ahenkan FM amenfa kwanya so yenda mo director se already ahenkan sebi enyu bia na yi a okai ni krum yankopon tun supangu na eduma so no man nkwatenten so amen yeah that's a pa ne de ono so de baye no we say good morning Obuo please may I okay mate ye reading komo we chire ho and we so say your friend me Asante Benjamin me free odan Mr. Ofori good morning me pacha wu bra ye town ha de bra be hwa de me chire old town zango ade de na ekoso ho me pacha odi me be akase free kan staga taxi driver kan staga po mo ko de Obadi adum na so nyame adum o da watu pa na juba pa odi mo man Ghana ene oda man
Obuoba say any money come na money tisu. One better so. The Jan is a Piota na such as that so the Mutona no Mutono. Organizer for say I want to so say open better at 3 city no moje. I mean one ya on sa ya tell first so mo de money tisu. Ye be ya hu adwuma mam why? Munya wajuma na nja for ye ne wo mo bekasa na ebisa wo mo die nti a wo mo ntete so why? Ne asu ya ble. Aka ka ya to ne dishe. Yate. No mo so mo tete so mai. Yate. Asu ya ble. Yate. Da was pa. Na boot no nso me twen yo boot no aye de bobo Saturday no. Boot no I ready. Mate. Okay. Mate me da si bibre stagger enso so ne de no we say good morning. You are the best. And Chiankoma Dr. Usu a free ye akoto. Unsa so obi ane how Ghana ha. Me ba to udini be bia kase free. Obo Mario de ladini. And we na where you me free. Oh sir, any a kafra yenti o. Yo obo say am say Ghana say you suban no yan ni pira yo ho obo ba. Petro and dollar cost Ghana for ya kikama nyame adom nyamaguso esesa adana Ghana for ye di ho abrosa na me aya na me bisa say institutions when aya o mo hwesa department no so say ya toto nyama so na ya tete so na enfo na wo so mo ye say adwuma no say what ya say Ghana for aya ye nya tema ma ye ho kakra obi akofa ade abegu ni store mu atwen ye nya price ansan waton ya teso so nyamada da no kofa ni sika ketwa no saa no beton na abodi amani nua ya basre Ghana na yinya ye dia o ena ye kikam na na do betwem obeko obi fufuro beba the same thing ye beko nti yensi say suban na kakra yenya tema ma yen aye ho obo mu ni nyame nya adwuma nyame enka won soso ho yenua be ma dan lad ne de ode ba ye no be pa to udini be bia onso kasa free Obuoba na asana asan ben wakwaje obi fun ana wa wo de ano a Obuoba ko kuma yo Obuoba me mamu efinsiapa afin kometi ye nyina asumbi ankopon islamu ani adwuma pa mo ye afise se na omo nimdia e chin de modi adwuma afi atwem no amen nje ne ko so ayi Obuoba mpanifo se ba bia tonfo ogbo ho pam no kwasem pa se ne ho hia ne pa million mo afre nyina mitia obia se price obia se Obuoba Ghana ya ne ye hu ni wie da ko sha ban mpanifo Obuoba unum se ni petro a ye ti so ye ha driver for nti so o ma ti so and ne ko that station ko share 250 pesos Obuoba ye wie de kwa ko sha ban ye kunya ho madam fu bi de ka se Ghana de ade atia obia be so twa ne nyonko ade ne pese ye ho sa ye nunu ye ho ne ese ana be ko so enye ye hwe ne enye nie na de be ye bia de be tia de atemu nim Obuoba mu nyankopon nya adwuma nyame enka won soso ho ne dia ode bai no ja na ahye no atimi ewurewure mu akopɛ phone ni bi dia fraba wonya bi dia na ne akiri di nka ko case wo to bi abrɛwo e ba to odini be bi akase free dem kase free atimo frase ejani mo apombo ko de jana do ma mu nyina so fi siapa afin ko metuen yo Obuoba ubetie na to man Ghana se man ye nyina ye man se yesisi ye nua yesisi ye ho se ne wusisi obi no da na obi nso besisi o mampani oman mu ye din kakra hwehwe okwan a ye fa so a e kasai wo memu so wo se wan no nyame adom ene otutu ne o men se ne be ye niema betumi akoyi am bibia petrol ya se ye tete so ama am ko fre niema egu o mu sto mu obi niema egu mu de niema ba se o mu tutu mu no o mu so tutu so bum enen se o ma tete so a ade na mo de mo se mu ntumi so na ye mo pese mo de ton saa na mo ton enyina so ye Kristofo aye gu onyankopon asori fie wo ye 31st ye bebe sen kokore asori fie obia di awurade nso ye etwamene aye twetwa ye ho amene woni ye de fa heaven akoyi di ansesan ye suban ye se ye de so ya na ye de betra o manuma menhwe ni mu kwan se wo fa heaven akoyi
na obunsam jem ho no chefa eda wase mi nyame nya bi nyame enka wo so ho eja di modi ode bai no manager edima Electricity Company of Ghana chimo dan de no eye Owura Maxwell eja Maxwell anopa mi ma good morning we too much we ba to di be akase free Obuoba mi Obuoba afishapa afin committee en mamu ni eduma pa moye aman that's it nyamo ahenkan aka nyamo bibiri be kechiri ye femi atavi Obuoba on se na me ka bibi se ye wi Ghana for so ye county on se tama ye tu nyoma mu no omo anka se nyoma dada na wo ho no ye ton wi ansa na ya tumu omutumu amutumi gina ho office wana mafra akra amutumi gina omu no ma wana mafra akra se ya tumu mo tu a mo tete wate ya se ya tumu nti mesumatu ahono hono ano watu ade ni nti ya ti no ma so no de se na ya ti so mo so mo ni tumu ta ana se mo so mo ti so preko won na we sori so na yakoti na so dem anu de nyamimbro na wo de wo ye nti nyamimbe ti na ba wo so nti mo ye mo nya sa de na ya nyamimmo ye na wo ti bi hwe ye de da ma tele ma pa mo ye Obuoba yenso ye da se bebre atavi ne de ono de ba ye no Enoch Asama Kese or say the NPP took over power with lies and propaganda, and today the reality of governance has exposed them. Inti ono so ne de ode ba ye no Enoch ne de ode free Asama Kese no amweni fita ono say so the majority caucus in parliament Edia ben pa na ekoso na mama kwanyama NDC 4 MPC de omo pe bia na omo yeyi edin yate last caller udi no bia kase free Obuoba person point me ta to be atemo class me pa change o Obuoba me mamumo eni aduma fact e sha afia say mo gbaduma na peno economy ye ayenkan for nyamisha mo pa amen ebi Obuoba odan enema ekoso ye kuma but ebi nyai Obuoba we say mi bi ohun ya onum ne ndia mi bi ohun ya aji sa wo kan o boss yes time one ye tutu adawa for to mlo for katra mo kaya ya ene ya so aban ne say ye ntesla 15%. But I was at that time, how many percent? 15% of positive for what I say. And so, about that, and I said that. Yeah, Jane, the man for actor so once the papa episode. About what I could tell how many percent. Who's that? My doing? Want to me, mother, have a fun about so that. The young quiet and I have for my yeah, papa. Media war then na obia kana no atu obia ntumi nkate o aka for no you say almost 50% na o ma stable and mama mu obia ntumi nye bida ada na mu ni di ananyo sa Obuoba na Frimpong 15% of yamfa say bia na we give 4 cities here saying 50% of positive and Kabet 60%. In the Kabet is the 40%. Is there just about and I will get 3 cities. As a near 4 cities. And I will say, more my basso down. Movement is a radio station. And so, already, you are falling for Plagia. You are falling for Plagia. You are the campaign leader of Plagia. Radio station is the one bringing now Obia Kwale Plagia. Plagia, I see. And yeah, boom about so why my idea. Sorry, so. Nyankopo ya domo a wochina ena yede Maakye for the year 2022 yede ni nyina de bebe wie so echina show no ebe yesronko yem fasida en confirm Abuafo hey enye easy o e free January bepem